Ko le pe ke u hofanga I e talamalu e whanua. A tā moha ke whahau koata e whatongia o e hoa koeni. Ki ono tari lele a e tonga hono kotoa pe. Ki he whakahoko whatongia a e komisoni whakamawholare a tonga. I e owa u e loto whawhetai. A e pot ngawe a ko me a ko ngawe. Ki he ta wanoa wanima. Pehe foki ki he University whakawhanua o Tonga. Kau whakataha I he maunga kelesi makehe I he whawhetai. Ko e ta wanoa wanima e ta ufo ouni. Peha mo e tō kofua. O e ngahi whatongia. Ko e uhi, ko e whare mama o e ako ma e kakai o e whanua. Ko e mahu inga a e whatongia koeni. Ko e tonu a e kamata me he mua maka I he hoko ato. O e kamata anga o e wholaua o e tawako koeni. Tapu ki he awhia dai ha mai. Tapu ki he kere tupua o e ako. Tapu ki he la hopo e whanua po wono. Tapu ki he mahina o kei a ala. Kuin nana spau. Tapu ke ngai fetu hop ha moe ofa. Tapu ke ho e ke whanua. Tapu mafto ki mara mo ui. Mafta uruafi. Mafto ki whare mama. O ha tau whanua. Tapu atu ki he whawhalanglang o e aho. Tō ki tā uhuila mo e lang whasi. O e minista o e ako, mo e ako ngāwe. Pea mo e potu ngāwe, whanua pea mo savea. Tapu atu ke fue tupu e lotu. Tō ki tā tu I polotu lo fit ka atoanga. O e palestine se tonga hau iki, a koe pure ako maalolo e koristonga. O tapu atu ki he Vice Chancellor University whawhanua o Tonga. Masaso Paunga. Tapu atu ki he pure ngāwe. Kotu ngāwe ako, mo ako ngāwe. Iskeri ngalwoko. O tapu atu ki he kautare kita. Kau pure ako. Ya mo kau whai ako o Tonga. O tapu atu ki he kau helo. O mala e whai ako, o mō tatau mai me ngāwe whakawhai ako, pehe ki o mō ngai whāmiri. Sola moha kapu, o whakatahani. Tapu atu ke tonga kotoa pehe ku whanongo mai, me ngālu ea. Ka tuki ho mō motu of sewaniti, e whahako atu e tau porokama. Ka hiri eni, ko whawhe I a pure ngāwe o petu ngā ako, iskeri ngā woko, ke ne whai hata urea taritari. Te ka hiri ia, te tau hoko atu pe I he tau porokarama, o whakatatau ki ono whotutu o atu I he tohi porokarama I mua ia te kumotolu. Tau taritari lehen, iskeri ngā woko, kore ke mō paspas mai. Tapu moe tātai ki paisene se tonga ho iki. Whaiwhikau toka tā tui polotu, rofit ka atoanga. Whawhalanglangi. O I kātonga e whiwhinu. Tapu moe e mista ako, wak ngā we. Honorable Dr. Uhila moe lang whasi. Tapu moe Vice Chancellor University whawhanua Tonga, Dr. Julio Masaso tui koronga hau Paunga. Whapapalahi e kau muaki whatongia whawhai ako ka kua tūtūne whenua. Mai mālolo a o tau kei tau kau whakataha e ahoni.
a whake whatapuni. Kau whamalumalu atu i e tala whatapu o ka mataki e au lotu taha e potu ngā we pia mo university whawhonua ke wafi wani maa. Pe mua ke u hao hake heni whakakatu ai tarikari e o wauni. Au whaftai ke tu e langi ke i hao whaki mai e mo ui e ka wai pia ke i omi pe o tau taimi o tau kau whataha e au lotu ka mata o i wafi o fulmani maa mo tarikari ai ek minister fo pot ngawe a ko mo ngawe o pro kalamani ne toloi mai e wige ko alu i amana klelei ke kau fata pe mo e feituna ek minister a honi go tonu e mau misi e taritare feituna fata ha he o wauni ko fa fonga ya ai ek minister ya ko wa ngawe o ma ai potwa ya ko wa ngawe ya mo university fa forwa ai mau taritari lelei ai feituna tangataiki president wa ka to ta tu plot lo fitwa ka toanga ki he o wau o hotani mau lawe ipe ai ia ngai fatongia na taka waha e feituula na whakaho kwa te fatongia pa ke turikaki mai i tau kauwhata i hoa tani mau fia e taritari e feituula i he o wau e fefini o whafonga i atfoki whakaho ani ka ngawe kotoa e potu ngawe wa ngawe ma vice chancellor mo ka ngawe university fa funua tonga e wafe wa lima pe mo e fana wako fa fofonga mai e kau ifi mari e koni ai o kolistala me he funga vai lahi vai ko ni toa vai ko relea vai ko whātoto, vai ko kahana, i kai ngaro vai ko whalongo ki ka whā. A hono taritari rerea feituna ek minister ako, honorable Uhila Moelang Fasi, ki e o wau lotu whawhetaini, kai uma o hoa, e whakailonga e ka mataanga, e tau whaako wafi wani ma, pe moe fuafua whilongo aki, ai kau ngā we pe mo feitu una i laka ngā fuou ko ke tari hono pore e puke fohe waka e ako kai whaila e tau wholau e tau whako koini maulau koroa pe ko mau tāpuaki e lolo ngā he whatongia e houani ka tau kau whataha e o wau mahu ingani koe whakanoto lahi i he uki, pe mo e tākanga e tau fohe, ke alofi, pe a fesi e fohe, ka e manu pe a ngaholo e tau folau, e wafi wanima, neongo, e mohu pore e maha folaua. O kai ke sola, i potu ngā ue, ai potu ngā ue ke whetu una, e na ke mate aki, ono alofi e ngahi taula. Pa ko ke na ke hoko atu ke ngahi whatongia ke, ko ke toi foki mai i tau kauwhata ono alofi e waka na ke maheni pe ai. Neongo ko alo tāmaki a ho ko e tau kauwhata he ni o mā ui ho mauloto e te wake whatongia ko mau tukupā ki whakakato. Pe whoka e mau taritari mo lotonga maari e vice chancellor University fa fonua tonga Dr. Julio Masaso tuikolong hau paunga e fatongia o ke tari e laine mua no tafu e foni se mama e esi mama e hako tupu e fonua ka e mama ngi ai o tau fonuani na ke hinga fatongia ke ko ke loto ke kau fataha ono tokonia University ai fonua
si ka wa ngā ue, o nau tai mua I whatongiani, ka kua tūtū ne whiunga, tai lelei ki mōtolu, pe a musia ki mōtolu ko mō mārolo me ngā ue, o ke I lawa ha ngā ue ta, o lahi heni a mautolu, ko kamata, e momo e alu, ka mau kei pine pe, e whakatau kei ki he mui aki. E kau ngā ue kotoa, o tau kau whakataha, I he o auni, pe mie ngai otu motu kotoa, tari ki motolu e whatongia lotu, whawhetai, o tau ni, o tau kau whakataha, pe mo ek minista ako, pe mo vice chancellor o university. O whakatawange, e tau mau hai vila, mo keres fungani, e ngā anga e huatani, e te waki, e hikila e tau wholau, e whahitau whakako, e wafi ufulmani maa, lewa whaha o wafat. Koe wholawhimi, e ka mata ake tau, ka hatoanga lotu whawhetai a whakoloan. Ko ni mangi au tolongo fulma fitu e himi, ke mo katake o mea hake ke tau hiwa. Ka inga, ki taki atu. Ho I pēni māmo I wa, ko mo aho o ku hau, ai aho o mo vete angi. He kua ofi ai whonua, ko teu e ho tau o tua. Ngata asio tau whanongan. Ne onga te ki ha ai poto o kwhai ki ai he ko tala he otua kone te wa whanua. Seu ke ai whiawe aki, whai ki lulunga, moha hake, ka ko skaina aku taki, o tau ke I hala pe, tau hanga pe ki mua, ku ofi pe o tau whanua. No.
Koe pot flofola ko whiri ke whakakatoa ke whatongia, whakalotolahi, a si kau waka o a ko i he tau o wāwhe o fulu mānima. O tō ia me he kospere o sisu klaise lehi tohi e luke, o fulu mātaha o e wahe, e te komatalau ia me hono hongo fulu mātolu, ki hono hongo fulu māhiwa. Ai au wharea o pehe. Ka e iku pe koe whakamaoni ma mūtolu. Ko ia, tuku pau iho mauloto, ke aua nā tomua, whauha mō whakamatala. He te utoki atu ka teki mūtolu e au, he rea, moha poto, ai ai kai lava ke tuu ki ai, pe tari e ho mō ngahi whiri whakataha. Pea e whakailo ki mūtolu, e ho mō mātua, e ha toko ua, e ha kāinga, e ha kaumea, pea te nau tāmate i homoni i. Pea te mohoko koe, whehi ane kina, e he kakai kotoa pē koe uhi, koe hingoa o oku. Ka e kai more, ha mou tōni lo ulu e taha. I o mou ki taki, te mō mao mai ho mō lau maari e. O whake whai tau pekina, e lau maari o tua, e ne wholofola. Amen. O tō au e ofa. Koe mau tamai, wahe wani ai awhio. O kei au niu whakalewelewa ho opure. Mā oni ai awhio. O kei ai hataha ia ke tatau. O kei hataha ia ke kākākunga. Taha pe ai otua. O ku tuuloa tai ngata ai a Fiona. Ke iau niu whakalewelewa ho opure. Mea kotoa i he langi mo i universi. O ku wheriwiri waki, hamai pea more atu. Ka ku tai liriwa ai a Fiona. Ata o i wheriwiri waki, mātu aki mama o ia miho a Fiona. Koe aho, o i whakawhita, ia loto honga ia mooni. E kua whakatū uta, e mau whanonga. Koe aho tuku e, ulaki mahina, o i tau whaokoe. Ia ku mau kau whakataha. Ai potu ngāwe ako mo e ako ngāwe. Pehe ki he university whakawhanua. O tonga, o mau kau whakataha, i he whia, pea mo e taritari, o e tangata eiki, minister o iako. Honorable, toke tā, kuhila mo e langi whasi. Koe koto tāpuaki, koe koto whakakoloa, ki he pureanga, pea mo e whanua o tupo. Tu au kai aha mea ia mama o mihi o awhio. Mau kau whakataha pe e whakamalo. Toko mua ke tau maringi ho keresi, lo matolu ho tāpuaki. Tāpu e ke nāngia tonga. Tupo uono kai māku ina naspau. Kei tuholoa ki ho o whā. Kei moni tonu. Toka ringo ai merino i tonga. Peheke tama Prince Kalauni. Tupou toa ulu kālala. Kai maa tahine Princess Kalauni. Sinai tākala tu i matamoana. Whanakawa ki langi tuku aho. Ai whare o tupou ai whare alohono kotoa. Peheke hau eiki oi whonua. Tāpu e kenanga. Ai eiki pare mia. Ona polo. Toke tā, ai sake walueke. Pehe ki he, hau eiki, mene staka e umaa e wharere au tonga. Kotoa, o tua, whakakoloa pe whaitāpu i kena mehara.
ai Vice Chancellor, the University whakafonua o Tonga, toke tahuri o Masaso Paunga. Ka umaa kotoa ai sikau ofisa o e Potungawe ako, ai tare kita ako, ka umaa kau tokoni, tare kita, pea pehe ki he kau ofisa maolunga, iyo, wa uatu, ki he kau whai ako, mo kotoa, e kau ngā ue e ofisi ako. I tonga tapu, ka umaa o tumotu, e wahe whanua o Tonga, pea pehe ke he o tumurina, ki nau tolu o whanongo mai, i he ngā luope. Mālo mua e whakakolo au e aho. Toko mo, o laumari e maa o ni o ni kene whai ho mau tataki. Whakakolo ange pa ke whai tāpu i kena. Mana tua ange, kotoa, si kau whine iki e o e. Ngā ue anga, pehe ke e hoa o whina. Whai tāpu i kena me he rangi. A pāta mai ofa. Mana tua ange anola, mo e pou o kuwhai. Whakawhetai ho o wha, whakawhetai ho tataki. Toko amo, ke whakakoloa, pa ke whai tāpu i kena, e polokalama, o ku mau whaini. Ke hoko koe fungani koloa, whai ai ho mau tāpu i kena whakata. Au ai pe langi mo i whakawhetai. Toko pe mua ke kei pūre pea ke whai tutuani. Vai mo i tōnou nou. Ke merere mo atu pe ta au kare ware, ka ke whanongo ange e mau tau tapa. Korea mo i lotu, i kai hato i huafa. Tō ngā pe i a kalaisiko ho alo, ka koho mau whamui. Ore pe ke u
Tomo atuk. Hawhawheta. Tolu tahi o tua helang. Malau mare maa ni ani e wafio he ni me te tauto. Tāpu pea moe. Tui o whina tonga. Tupo wono. Ka maa kuina naspau. Hege tama piri nisi kalau ni. Tupo toa ulukalala. Ka maa sinai tākala moho na whare. Tāpu moe hoe ke oi whonua. Tāpu pea moe eiki pare mia. Honorable Isaac Waluek. Tāpu pea moe eiki minister. Me potu ngāwe ako moe ako ngāwe. Pea pehe ki he whonua moe savea. Honorable toke tā uhila moe langi whas. Tāpu ki ho hoa. Nola whas pea moe pou whakakoloa oe. Tāpu pea moe Vice Chancellor. University whawhunua au Tonga. Toke tā uri o masaso pāunga. O kore mu ke whaka malu atu tala o whaki kakato na e whai e he tare ki tāko kaya tā mua ke whai haki pou nou pe pia tok whai ha tau lotu whaka whita koe whatongia mamafa o e aho koe koe ka pasa wholau ai potu ngāwe ako mo ako ngāwe ki he tau ua fulu ke tau ua afe ma ua fulu mani ma ki taki ke ma ki taki ke ma koe folo aku hulu ai kawe inga koe ni ai na lau atu to me ai ho tau wesi loke wahe wa taha wesi taha hiwa i ho mou ki taki te mou mai o mou lau mari i ho mou ki taki te mou mai o mou lau mari o mi pe mohono himi Himi koe nana tau sāmea ki ni mange au tolongo fulu mawhitu wesi ulua ki o kuiai konga koe ni ka inga ki taki atu o tui au whakakau pe ia tohi polo kalama o ahon ko tau wholofola koe nai lau ko speli o kalaisi na whai e luke ua taha o e wahe hongo fulu mātolu ke hongo fulu māhiwa ko e konga ia o e ako naki mo e whare a eiki ko sisu kalaisi ke ene ka wakonga pia mo e kau mui a te ia na tala whakapatonu e eiki ko sisu kalaisi ko ia koe e mui mai a te au. Moone. Ko lau ia mātiu. Ko ia koe mui mai a te au si aki e ia. Toha ke hono akau mawhasia pea mui mai a te au. Ka iho tau re soni o e ahoni. O te hanga he o tua omi. Ai whaka mamafa. Mo i toi whai hono tala humaki ke he kau wakonga. Mo i kau mui. E whakatanga i ki moutolu. E lahe ngai whai ngata. Te mou whepaki mo ia. Ko e uhinga ko mou malanga hoko huawha. Pea mou tui ki a te au. Ko e paro parema. O ku whekuki.
ma kau karistiane toko lahi mamani. O kei whai e whakatanga. O kei lahi pe ai ngahi whai ngata, pore whai ngata ke nau fu. Ka whakamahi no e si su kalaisi. Ka karisitiane, hei kai te ke kehe koe. Hei kai te ke kehe koe me he tama koe. Ta tau pe ene o whaa. Ko tau kehe kehe. Ko whakahonga i o whakuia. Ko la ta tau pe u tau inasi ai. Ko ea ta tau pe u tau lavenga monu ai. Ko keresi mo ofa pe ia e oto. Pe kai whai hawhanonga ia he tofu, mo toka maari e. Ia e aho whainga maari e, ia e aho whainga tāmaki. Whainga tā, whainga fua, whia, mamahi. Mamani ngā hoa. Ka koe pau ke hoko ia. Ka koe whakaloto lahi. A egi ko si sūkalaisi. He kai te umahu i mea teki mautolu. E kai ue si hatu o ni lo ulu. I ho mou kita ki e toi mou ia i ho mou lau maari. E mau ho mou pare. E mau e mou i o kuta ngata. Koe ka pasa wholau ai potu ngāwe ako. Mo ako ngāwe ki he tauni. Ki taki ke ma. O toi oku omi. Li fua pe ki he ako naki koe nai whai eiki ko sisu kalaisi. O mai e whakakaukau ke whai ake ka pasa wholau. A kau whai ako. A kau ngāwe he potu ngāwe ako. Ko toa. Kau ngāwe. He university whakawhanua au tonga. Koe whai ako, koe ngāue kulahi hono ngahi pore whai ngata. E lawa pēia koe whanau ako, loto mamahi ai kau whai ako e nihi, pēa tengi hia e whanau. Pe koe mātua, pe koe koristutuku, pēa au pēia ki he nau. O ko atu he pure a ngā koe kai whakawhia maari e pēa ku whai ai loto mamahi. Koe ngahi pore whai ngata. Koe whakakaukau o koe me he potu ngā ua ko he tauni. Ko pau ke whai e whepakia. Ko pau ke whai e whehanga ia mo ngahi uni mea koe ni. Koe pore, teke kātaki, teke kitaki, he tau whakaako koe ni. Koe io pepe koe ikai. Me kitaki o koe kai koha mea si. E ku te iro koe ai e kalu se whai. O koe ai e tuku hoto kita. O koe ai e talangofua. O koe ai whakatau ki lalo. Koe mea, mato aki whai ngatama. Koe tui ai motu ani. Kau whai ako. Ko mou tolu. Ai mahu i ngataha. I hono teu. Ai atamai o e tau whanau. Te tauhanga e tau tolu o teu i e api ako. Masan, hono nau. Ai mo loki computer, ai loki science. Ka pau hei kai kau e whai ako, koe koto kula noa. Kau whai ako, kou tui koe mahu inga taha ki motor.
koe ngahi kalasi ia. O kai aha loki ako ia he taimeni. Ka koe ia i koe e whai ako. Koe whai ako ku loki ako. Koe whai ako ku palaki poe. Koe whai ako ku ne tataki e whanau. Kai whai hato nou. Ia ua a whe, ma utau mai, ma o sa tau e hongo fulu. Ko Finland, ko ia na e, tō ke mua taha. E nau, tō ngā whaka ako pe ko e nau education system. Pe ako whai e whakatotolo pe ako iloa e mea ko eni. Ko Finland, nana hanga nau tolo whakamu o mua e nau kau whai ako, pe whakate fito ai e ako. O kei ako whakawhai ako. Tako tui au koe toko lahi o mautona e ako whakawhai ako. Koe whao mi koe a kau. Inispe kita mo e ahi mai ke te whai ako o nau tala mai. Koe whanau ako ko mahu inga taha. Siofi o whanau. Mo ni au pito. Pe ai ke whakate fito ai ho whai ako. Whakau o whape moia. Ka kou tui, koe whai ako, koe mahu inga tahai. Ke ri fua ki ai e tau ngā ue, mo tau whai e whatongia, mo ngahi palani ngā ue kotoa, kau whai ako. Koe mea pango. Koe tau ngā ue, o koe kai ko hangahi whaire, mo hangahi wholu tāpe. Ka koe whanki i lau maari e, o e whanau, o ku toku atu, ki honima, ke whai hono ako i, ke whai hono lehi i, he tau whakaako koe. Kai koha mea whai ngofua. Ki taki ke mau e ha. Ke mau, ai lerei taha, mo i tau mua, o ku palani ki ai ako, i he whanua ko tonga. Whatauang, kau whai ako. Ke whai tāpu e kina ki mautolu. Whai toko nia, e ho toa mafi, he tau whakaako, o e tau koe. Wafe, māuani. Koe whanki i lau maari e koe te ke teu i he aho ni. Koe ka hau ia o e whamiri. Koe ka hau ia o e pure a ngā. Koe ka hau ia e tau whanonga. Ki taki, ke ma, ai le rei taha, ke tau whanau, o ku tuku atu, ke mau teu, he atamai, mau i lo tolu, he tau koeni. Amen. O kore peke whai mua, ai lotu whakawhetai, koeni o kosi omi pe, ai ngahi kawenga, o lotu tāpua ki, ma lotu whakawhetai. Lotu whakatāpu ia potu ngāwe ako, ki he tau whakaako, o e wafe, māua furumani mā. Whakawheta, e kona ko au sia, e kau ofisa, me kau whaiako, ko mau wahenga mālolo mo pensoni, me he ngāu e whakapure anga. Ko tui pe, mahalo koe mea mahu inga e taha, e tau whakawheta ia, ai eiki minista o iako, ona po toke tā, uhila me langi whas. Toke tā uhila me langi whas, whakapapalahi ki a te koe. Pea,
O wale lahi au pito. O miau ki mua. O whakatau ki lalo. Le au fo ou. Koe tau lahi. He wheohi mai pia moe. Eiki minista. He kuke iako. Whakaose ako. I he koristonga. O whaa. Mea mai eiki minista. Koe ne whakawawe peke tuko e ako. Tutuko e ako i fish. Ko November. Teu e mausivi. Ko ha o tokoni. Pea tokoni kia mauto. Ko mauto ua ko ene. Ko mauta utu ko ene. Ko uho vare. Ko masasu. Ko pone. Ko isikeri. Ko nau maolu. Ka koe konga lahi e nau tautu he sea, ko eki minista au e ako. Ne maulere atu ki fisi. Whakaosi osi a eki minista. Pea na e hanga e pingi, o matu aki sela i mamafa ki mauto. Ko pau ke eke, ai asai meni, ko pau ke eke te si. Ko pau ke whakapapau i o whai ko toa pia whai ke lere. Whamalo atu. Ta ko tui. Ko whai et peu tara noa te moupe he. Tai sela i ki mautolo he tauni. I kai. O ko tui au koe toko lahi a ke tekni. Ta koe koto tāpuaki. Kai tuku pe mua ke whai ha tau lotu. Nai ke tau lotu whakataha pe. Ako pe he. Loloa. Kai tuku pe a ke whai atu pe e tau lotu. Pe a. Toki whakakato tau polo kalama. Ke mua ke whai a lotu. Te urau atu pe a tāpuaki. Whakaelo ne. E koutu i oku mahu inga. Kia te koe, eiki minista o iako. Pea pehega te ki nau tolu. Amanak ke nau mālo lohe tau. Oku tau ki whaalau pe nia ngai whai aho mo ngai kātoanga. Ako whaamu pe au. Ke o atu e tāpuaki ko ia. O lau atu he aha. Ke whakamonu i ako e Sihova. O tauhiko. Ke toku e Sihova. Ke ulo hono fofo ngā ke a te koe. O ne alo ofa ke a te koe. Ke heke hake e Sihova. Hono fofo ngā ke a te koe. O tuku ai fie maari e ke a te koe. Whahatau lotu. O toa mafi lahi. Koe mau tamai, o koe whio i he vai. Ke tāpuha ho hua wha. Ke hoko mai ho pure, hange koia i he langi, ke pehe whoki ki mama. Koe ka pasa wholau e, kua tuku mai, ke potu ngā ue ako, mo ako ngā ue, ai university whakawhanua o tonga. Ke mau ki taki ke mau ele rei taha he mau ngā ue, ke mau ele rei taha he whanau o ku mau teu i, ke mau ele rei taha he pure anga, mo kotoa e fuataki o i whatu. Tau maringi ho keresi, ea loma tolu ho tāpuaki. Tāpui ke nānge, e tangata eiki. Menesta o iako. Ona polo uhila moelangi fas. Ea pehe ki anola, moi whāmi.
Mawhatuki e whatongia ia iki. Wakaua mo sio tamayo iki. Ha mama, ha poto, ha ilo, whakaotua, ha ewi, ha malohi ke whakakato a ke whatongia. Tāpo e ke nānge. Ai si kau whai ako, ai kau ofisa ako. Ua manatu, ke nau pensoni, malolo me he ako, he ngaue, he potu ngaue ako. Mauiro, neongo ku nau malolo me nau ngaue, kai talai hai, e tuku ai e nau tokoni. Whakakoloa, whakamanu ia e tapakotoa, tau maringi ho tāpu aki. Pehe ke tare ki tāko, kai umaasi, kau tokoni tare ki tāko, kau ofisako maulunga. Ko toa, kau whai ako. Tāpu i ki nānge. Ai Vice Chancellor, ai University whakawhanua au tonga. Toke tā, uri o masaso paunga. Kai umaa kau ngāwe ko toa ai University. Pea pehe ki he whanaua ko tonga. Ai whanaua ko ai University. O ke whakawhainga marie, ke tataki, mo whai ako, ai kau ngāue, ai kau whai ako, o mau alolo he malu e whare tapuni, pia pehe ki he ngahi o tumotu kotoa au tonga, eo, a pāta mai ofa, a whe ho fofo ngā pia toka ho sikaina, whaiange ho mau tāpu i kina whakataha, mau iro, koe kamata e nia, kaku kaupo uri, ai apongi. Mone ho wholofola. Oku lahi hono ngahi whaingata. Lahi hono ngahi whakawhi atungia, hono ngahi whakatanga. Kaku mau whalala atu peke he awhiona. Ho tau kupu mafi. Ko ia tene whai ho mau whakakoloa. Whai ho mau tāpu ikina. Whai ho mau tataki. Kai whakahoi fua, pea tonu e whatongia he tau koe. Io, o ku kei hoa tā marie a fio mai ai a fiona. Au ai pea langi mo e whakawhetai. Koe mau whakatua merie mo e mau amanaki rerei. Au e a fiona mau ai pea o tuafa. Tukumu, ai loto o wha, ai loto kataki, ke mau kiki taki he tauni, ke whakakakato ho mau whatongia. Io, i he tataki, i he pure, i he whaitu tuuni ai awhiona. Angai fofo ngā bake tari amua e mau lotu mo e mau tautapa. I kai hato e huafa, to unga pe i a kalaisi koho alo, ka koho mau whakamukui. Amen. Malo. I take mau, kai ako, ko koe o mahu inga. Whawhalang, whamoremore pekai, whukumua ke kawis palasa ai. Kako e kau matiketika, tonga high school, ke nau atu hahiwa. Hu watu, pia tutu ho mama. Go light your candle. Tani la malu, kau hiwa me tonga high school. There is a candle in every soul, some brightly burning, some dark and cold. There is a spirit who brings a fire, ignites a candle in every soul. There is a candle
dark and cold, there is a spirit who brings a fire, ignites a candle, and makes it so. Carry your candle, run to the darkness, seek out the helpless, confused and torn. Hold out your candle for all to see. Take your candle, go light your world. Take your candle and go light your world. Carry your candle, run to the darkness, seek out the helpless, confused and torn. Hold out your candle for all to see. Take your candle and go light your world. Take your candle and go light your world. Take your candle and go light your Au wai ako, ko tau whikau e, huat, tutu ho mama. Kore ke tau toi paspasi mai, ko tau hui mai tong high school. Papalang tau wau main ke ko ngā makehe o e programa e honi, kono ui atu ai whahinga ko nau tatau mai me ngāo ka whai ako. Ka kou kore i he ki whainga maare ko nike. Ko e rotonga e tau, nei tō tau, e kau whai ako toko lahi i e potu ngāwe. Ka kou kore, ki tau whai ha whaka apa. Ka ki nau tolu, na nau oski a verenga he whai e whatongia ka whai ako, ka ku nau tatau mai i e potu ngāwe. Kore peke mo mea ki olonga, tau whai ha whaka apa, ya ki minite ta. Malo opito. O me claro. O whawhi e ni a he peti tā kei whanga, ko tare ki tai e waa e ngahi lau tausi, e ka o keti a kau ola, tare ki tai ke waa e ngahi kolisi, ke na whakato atu, e ui atu, a historia ngā aue, e tau kau whaiako nau mau wahenga maalolo. E ke tiki nau tolu, o nau puaki maalolo mai tuunga i he moi lelei. Malo bitu. Mafi toki wharimama. Kore pe ke tu moha whanga maari e ki whakakato atu e whatongia o hangi koe polo kalama e ahoni. Koe
whaapa e ko whakakato ki he kau whaiako ko nau tō tau. Lola tonga e whatongia ko whakahoko. Ka kua ki tāna ki atu pē ki ai. E au mai ke aho ane a whi. E whai aho nu whakaheke heka. Ai taha e kau whaiako. Ko nau tatau mai. Ko nau tau ka moe nofo langi. Pea hon. O kei pia moe whaiako. Ko ne toka he whakalake pā. Ke tāri. Ke whai ono whakaheke heka. Ki ono whare kere kere. Ka koe ngāu e kau whaiako. Koe ngāu e i taimi. Ka ko nau tau. Ki i tāniti. Ko nau tolu eni. Ko nau hausia. Ai ta o ngāu e. Ke nau hoko ai o mau wahenga mālolo. Pe mei he potu ngāu e. He rotonga e nau ngāu e whakawhai ako. Pe kou kore. Te ui atu ki nau tolu. Te ka hiri ia o hange ko i tau polo kalama. E whakahoko ai whasi. Pe tuku whai a hono whaki. A hona o ngāhi. Whakalangi langi. A koe anga eni. Koe nau ngāhi historia ngāu e. I he taimina nau whakahoko whatongi ai. Mai potu ngāu e ako. O karesita hakau motu. Ko karesita hakau motu na kamata ngāu e aho watolu o me ta hiwa walu tolu. Pena ne hoko ai koe untrained teachers i he GPS a no muka. Na whakotu uia ke ne kamata ngāu e i aho ko whahoko atu. Pa he ta hiwa walu whaa ke walu ni mana ne kam hoko ai koe student i he Teacher Training College. I awa fitu, Sanuari, ta hewa walu ono, na ni hoko ai koe tokoni whai ako whakanganga, pe koe Probationary Assistant Teacher, i he GPS a no muka. Ta hewa walu ono ke ta hewa walu hiwa, i he lakanga tatau, i he lautohi tatau. Pe ta hewa hiwa noa, na ni hoko ai pe i he lakanga tatau, ka ni hiki mai ke GPS a whanga o pilo levu. Ta hiwa hiwa taha ke ta hiwa hiwa whaa i he lakanga tatau ko Senior Assistant Teacher i he GPS a no muka. Ta hiwa hiwa nima i he lakanga tatau ana ne hiki mai ke GPS a puke. Ta hiwa hiwa ono ke ta hiwa hiwa walu. Na ni hoko ai ke lakanga ko Teacher in Charge Grade 4 i he GPS a sia tautai. Ta hiwa 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 ke he wafe. Na ni hoko hake ke lakanga ko Infant Mistress Grade 3 i GPS a kolovai. E wafe mātaha ke wafe mātolu, na ne toi foki ke lakanga ko SAT pe ko Senior Assistant Teacher e GPS a whahefa. Wafe mawha, na ne hoko atu ko First Assistant Teacher Grade 3 i GPS a whahefa. E wafe manima ke wafe maono, na ne huai o hoko ko e tokotahako i he Tonga Institute of Education. Wafe mafitu ke wafe tahaono, na ne hoko atu e ni whaiwhatongia ka i he lakanga fo o, ko Senior Assistant Teacher Diplomat i he GPS a maufanga. Wafe tahafitu i he lakanga tatau ka i he GPS a popua. Wafe tahavalu ke wafe tahiwa, na ne i he lakanga tatau, pana ne hiki haki ai ki he tokoni whaiako, pure, na iloa ko Acting Deputy Principal Grade 2 i he GPS a kolovai. E wafe wanoa ke wafe uowa, na ne mao ai lakanga ko ia ko Principal Grade 2 i he GPS a popua. A umai ki aha watolo Sanuari, wafe ua tolu, ki aha tolu taha o Tisema, wafe ua wha, na hiki hake ki he lakanga ko e pureako, ko e Principal Grade 1 i he lautohi pureanga a whasi moe a whi. E aha uraki o Sanuari wafe manima, na e kakato ki ai e ne whakahoko whatongia pa mai potu ngā we, na whiunga katoa e ni whakahoko whatongia mo e tau e whango fulu mataha. Ameria a kapei makineti toa. Ko Ameria na ne kamata ngā ue mai potu ngā ue au raki o maas tahi wa walu wha, na ne hoko ai ko e tokoni whaiako whakaanganga i he GPS a pangai. Tahi wa walu ni mana ne huai ke Teacher Training College, me tahi wa walu no ke walu hiwa, na ni hoko ai ke lakanga ko Senior Assistant Teacher i he GPS a pangai hapai.
Tahi hiwa noa ke hiwa tolu i he lakanga tatau ka i he lautohi pureanga koulo. Tahi hiwa wha ke hiwa nima i lakanga tatau pe kana ane hiki o foki ki pangai hapai. Tahi hiwa no ke tahi hiwa fitu i he lakanga tatau pe ko SAT i he GPS a fotua i hapai. Tahi hiwa walu ke wafe mataha i he lakanga tatau kana ane foki ke GPS a hihifo i hapai. Wafe ke wafe mawa lakanga tatau pe i he GPS a pangai hapai. Wafe ua tolu ane hoko ai ke teacher in charge grade 2 i he GPS a koulo i hapai. Ane huai ki he Tonga Institute of Education o hoko atu a eneako ki hona whakailonga diploma. I wafe mao no, ane hoko ai koe whaiako, senior assistant teacher diplomat i he GPS a koulo i hapai. Pe wafe mafitu, ane hoko ai ki he lakanga koe teacher in charge grade 2 i he GPS a lofanga i hapai. Wafe mawalu i he whatongia tatau, kana ane hiki ai ki he GPS a koulo i hapai. Wafe mahiwa ki he wafe tahawa, na ane hoko atuai ki he lakanga koe head teacher grade 2 pea i he lautohi pureanga a hihifo hapai. Wafe tahatolu ki he wafe tahanima, na ane hoko atu he lakanga tatau ka i he GPS a pangai hapai. A wawalo sune wafe tahauno, na ane hoko hake ai ki he lakanga koe principal grade 3 i he GPS a pangai hapai pe. E wafe tahiwa ki he wafe uowa i he whatongia tatau kana ane foki ki he lautohi pureanga a hihifo hapai. E tahau a Sanuari wafe ua tolu, ke a tolu taha o Disema wafe mawha, nani hiki ai ki he lakanga koe officer ako tokoni, pe koe assistant senior education officer o ngāue i ului ofisi o e lautohi i pangai hapai. E aulaki o Sanuari wafe manima, na e kakato kia i ne whakahoko whatongia, na mai potu ngāue ako. Ne whiunga katoa e ne ngāue mu whakahoko whatongia mai potu ngāue ako, mo e tau e whānoa. Ko Mikaere, whakasi eiki. Ko Mikaere nane kamata ngāue, a uraki o whepueri, tahaiwa walu whā. Ki me, o e tahaiwa walu ni mā, i he lakanga, ko e tokoni whaiako o whakataini. Nane ngāue, i he GPS a hihifo i niwa top tapu. I sune o e tahaiwa walu ni mā ki he hiwa taha, nane hoko atu ki he lakanga, ko SAT, i he GPS a tawhahi ki niwa top tapu. Tahiwa hiwa wā ke hiwa whā, ane hoko ai ke lakanga ko infant teacher i he GPS a toloa. Tahiwa hiwa ni mā ke hiwa ono, ane hoko ai ko teacher in charge i he GPS a eweiki. Tahiwa hiwa fitu ke hiwa walu, ane huai ke ako whakawhai ako. Tahiwa hiwa ke wafi mani mā, ane hoko atu ka i he lakanga ko SATT pe ko senior assistant teacher diplomat i he GPS a ohonua. Wafe maono i he lakanga tatau, kana hiki ki he GPS a hou mai eua. Wafe mafitu ki he wafe mawalu i he whatongia tatau, kana ane foki ai ki he lautohi pureanga a anga hai eua. Wafe mahiwa, na ne hoko ai koe tokon pure pe koe deputy principal i he lautohi pureanga a anga hai eua. Wafe hongofulu ki he tahataha, na ne hiki haki ai ki he lakanga koe principal grade 1 i he GPS a anga hai eua pe. E wafe taha wā ke wafe taha walu, na ne hoko ai koe pureako kalasi uraki, pe koe principal grade 1 i he GPS a ohonua i eua pe. Wafe taha wā, na ne hiki ai ki he lakanga koe chief inspector of schools, kai hiki mai ki he ui o ofisi, o potu ngā oe ako e waa e lautohi i tonga tapuni. E wafe wanoa ke wafe wafā, na ne hoko hake ai ki he lakanga koe senior area organizer i waa tatau kai hiki ki eua. E aho tolo noa o siulai wafe maa wha, na e kakato ki ai, a ene whakahoko whatongia pa maa e potu ngā oe ako. Katoa ene tau ngā oe maa e potu ngā oe ako, na e whiunga pa moe tau e whanoa. Aho kovi ulu ngā manu. Na ne kamata ngā oe, a uraki o whepueri, ta hiwa walu wha, na ne hoko ai koe untrained teacher, i e GPS a haalalo. Ta hiwa walu nima, na ni hoko ai, ki ako whakawhai ako, pe koe teacher training college. Ta hiwa walu ono, na ni hoko ai koe whai ako whakataimi, ka ihe GPS a where toa ai wawa. Ta hiwa walu fitu, na ni hiki hake ki he lakanga koe SAT, i he GPS a kolo ai wawa.
ta hiwa walu na ni hoko atoa he lakanga tatau kana ne hiki ki he GPS a lele uta ini wa fo ta hiwa walu hiwa he lakanga tatau kana foki mai ke GPS a ho mai wa ta hiwa noa na ne hoko fatongia pe i he lakanga tatau ka i he GPS a lau furi i wa ta hiwa taha hoko fatongia pe ko SAT GPS a velu loto ta hiwa wa fatongia tatau i he GPS a lau furi ta hiwa tolu ke ta hiwa fa i fatongia tatau i noa papu wawa ta hiwa nima na ni hoko ai ko lakanga ke lakanga ko infant teacher i GPS a utulei ta hiwa no ke hiwa na ni toi foki pe ko SAT i GPS a lau furi ki wawa e wa fe i fatongia tatau kana ni hiki ki lau toi pureanga atu aneki vale wa mataha ke wa wa i fatongia tatau na ne hiki ki lau toi pureanga a lau furi wa fe matolu ke wa manima na ni hoko ai ko teacher in charge grade 1 i GPS tu aneki vale ke wa no ke wa walu na ne foki mai o hu ke Tonga Institute of Education wa fe mahiwa mo fulu na ne hoko ai ke lakanga ko senior assistant teacher diplomat i GPS a lau furi wa fe tataha ke wa tatolu i lakanga tatau ka i GPS tu aneki vare wa fitafa ke wa fitafitu i la kanga tatau ni hiki ai ke GPS ha lau furi wa fitavalu fatongia tatau pe la kanga tatau ka i GPS tu aneki vare e wa fitahiwa ni hoko ai ke la kanga ko acting principal grade 3 i GPS a lei matu a wa fe wanwa ke wa fe wataha i la kanga tatau ka ne foki ke lau te pureanga fere toa pe wafe wa ke wafe wa tolu na ne hoko ai ke lakanga ko pureako grade 3 e GPS ha lau furi wafe wa fa ke wafe wa nima na ne hoko ai ke lakanga ko area organizer i va lau tohi i va u i na ofisi ya tolu Januari wafe wo full manima ko kakato ia ki ai e fa hoko fatongia ai tamayo 18 na feunga kato ai ne fa hoko fatongia mo tau e whanoa. Sione tō maata. Kamata ngā aue a sione tō maata e haua, e peleri, ta heiwa walwha, ne hoko ai, ko e uncertificate teacher, i e GPS a defisi. Ta heiwa walu ni mana, ne huai ki e ako korisi whakawhai ako, e ta heiwa walu ono, na ne hoko ai, ko e whai ako tokoni whakaanganga, i e GPS a makawe. Ta heiwa walu fitu, na ne hoko ai ki lakanga, ko senior assistant teacher, i GPS a pangai motu. I he lolotonga walu fitu ke walu hiwa, na ne hiki meai i lakanga tatau ke GMS a otea. Ta hiwa noa ke ta hiwa wa, whahako whatongia he lakanga tatau, ka koe GPS a pangai motu. Ta hiwa tolu ke ta hiwa wha, whatongia tatau pe lakanga tatau, ka hiki ke GPS a utungake. I he ta hiwa tolu, na ne hiki hake he lakanga tatau pe, ka koe lautohi pureanga a ngā unoho. Ta hiwa ono ke ta hiwa fitu, na ne foki mai o hu ki he ako whakawhai ako pe ke Tonga Institute of Education. Ta hiwa walu ke ta hiwa, na ne hoko atuai ke lakanga, ko senior assistant teacher diplomat e GPS a lapaha. Wafe ke wafe mataha he lakanga tatau, na ne foki mai ke lautohi pureanga longo. Wafe mawa, na ne hoko atuai he lakanga tatau, ke GPS a ngā unoho. Wafe matolu ke wafe mawha, na ne hoko ai koe officer in charge e GPS a utulei. E wafe manima ke wafe mafitu, na ne foki ki hono lakanga ko SATT i he GPS a pangai motu. Wafe mawalu, na ne hoko ai koe deputy principal i he GPS a nei afu. Wafe mahiwa ke wafe tahataha, na ne hiki hakai ke lakanga koe supervisor, teacher i he lautohi pure angaka i he ului office o e lautohi i wawau. Wafe tahawa ke wafe tahawa, na ne hoko ai ki he lakanga ko inspector of schools i he lautohi pure angaka i o wawau pehe office o lautohi. Wafe tahanima ke wafe tahiwa, na ne hoko atu ai ki he lakanga ko area organizer i he whetu tatau. Wafe wanoa ke wafe wataha, na ne to hiki heke ki he lakanga ko senior inspector of schools i wawau pe i he whetu tatau. Pe a woua. O sa anuari wafe woua, o au mai ki a
toltaha mahina tahawa e wafe huafa na ni hoko ai ki lakanga ko Chief Inspector of Schools I wawa waipe I e waa o e lautohi. E ne au mai ki haura ki Sanuari wafe wanima ko kakato I ne whakahoko whatongia pa mai potu ngā we na I whiunga katoa e ne whakahoko whatongia na mo e tau e whanoa. Lopiseni Kilioni. Lopiseni Kilioni na ni kamata ngā we potu ngā yako a hongo fulo September tahiwa walwha na ne whakahoko whatongia I Niua Top Tapu High School ko I whaiako tokoni. Tahiwa walu ni ma na ni huai ki he Teacher Training College. Pea I he tahiwa walu no ki he tahiwa walu fitu na hoko atu aipe ki he Tonga Institute of Education. Tahiwa walu ki he hiwa tolu na ni hoko ai ki he lakanga ko SATT I he GPS a atele. Tahiwa hiwa wha ki he hiwa no I he lakanga tatau ka ni foki ki he GPS a alere uta ki Niua Fo'ou. Tahiwa hiwa fitu ki he wafe mātaha I whatongia tatau, lakanga tatau ka ne hiki ki GPS a tafahi I Niua Top Tapu. Wafe mawa ke wafe mawha I whatongia tatau, mo lakanga tatau, ka I GPS a mata aho I hapai. Wafe manima ke wafe tahanima, na ne whakahoko whatongia pe ko SATT I GMS nuku alofa. He wafe tahano ke wafe wanoa, na ne hoko hakei ko Principal Grade 3 I GPS a whatai. Wafe wataha ke wafe uowa, na ni he lakanga ko tokoni pule Grade 1 I GPS a havelu loto. Pei wafe watolu ke aho tahiwa o Sanuari, wafe wanima, na ni hoko ai ko tokoni pule Grade 1 I GPS a nuku alofa. Na kakato kotoa e ni ngā we ke aho wanoa o Sanuari wafe wanima. Pena whiunga katoa e ne tau ngā ue, na fuawhatongia mai potu ngā we, te moe tau e whanoa. Ana tupou palaki. Ana tupou palaki na kamata ngā ue, Februari, a uraki, tahiwa walu no. Na ni hoko koi whaiako tokoni I he Ewa High School. Tahiwa walu no ke walu fitu, na ni hoko atu he whatongia tatau, lakanga tatau, koe teacher, uncertificate teacher, whamuremori koe train uncertificate teachers I he Ewa High School. Tahiwa walu ke walu hiwa, na ni huai ke proklama ako diploma. Tahiwa hiwa noa ke hiwa fitu, na ni hoko atu ki he overseas trained teachers I he Ewa High School. Tahiwa hiwa walu ke wafi mātaha, na ni hoko ai ke tokon whaiako I he Ewa High School uai pe. Wafe mawa ke wafe taha walu I he fitu tatau moe lakanga tatau. Hei wafe taha hiwa o wau mai ki ha uraki o Sanuari wafe maanima, na ne kei whakahoko whatongia I he lakanga ko assistant senior lecturer I he Ewa High School. Na whiunga katoa e ne tau ngā ue, pe mai potu ngā ue, pe moe tau e tolungo fulu maa walu. Taiana, Niusini, tui pulotu. Au tahao no maasi tahiwa walu walu, na ne kamata whaiako ai, ko UT I he GPS a whanga o pilo legu. Tahiwa walu hiwa ke hiwa taha, na ne huai ke Tonga Institute of Education. Tahiwa hiwa wa ke hiwa tolu, na ne hilakanga ko Senior Assistant Teacher Diplomat I he GPS a where toa. Tahiwa hiwa wha ke hiwa ono I he lakanga tatau ka I he GPS a rei mātua. Tahiwa hiwa fitu ke hiwa walu na ne I he lakanga tatau ka ne hiki ke GMS a liviela. Tahiwa hiwa ke wafe mātaha I he lakanga tatau ka ne foki ke GMS a nei afu. I wafe mātolu na ne hoko atu he lakanga tatau ka I he GMS a liviela. Wafe māwha I he lakanga tatau ka I he GMS a halau furi. Wafe manima ke wafe mawalu, na ne hoko atu ke GMS a liviela I he lakanga tatau. Wafe mahiwa ke wafe tahawha I he lakanga tatau, ka hiki ki he GMS a oho noa I eua. Wafe tahanima, na ne foki mai ki tongani, I lakanga tatau ke GMS a ngere ia. Wafe tahano ke wafe tahafitu I he lakanga tatau, ka ne foki ke GMS a nei afu ki wawa. Wafe tahawalu na hiki haki ke lakanga, ka Deputy Principal Grade 2, I he GMS a lei mātua. Wafe taha hiwa, I lakanga tatau, kai foki mai ke GMS a liviela. Wafe wanoa, I lakanga tatau, ane foki mai ke GMS a teresi. Pe wafe ua taha, ane hoko ai ke lakanga ko Acting Principal Grade 1, ke GPS a tere. Wafe ua wa ke ahatol taha December wafe mawha, ane hoko ai ke lakanga ko Principal Grade 1, ke GMS a tere. Uraki, Sanuari, wafe, uanima,
Nei kakato ke ni whakahoko whatongia ma e potu ngā we. Nei whiunga katoa ni tau ngā we, mai tau e tolu ngofulu mā ono. E nia, wailahi, waitohi. Kamata ngā oia e nia ta hiwa hiwa wā, koe kalake whai taipe i Ewa High School. Ta hiwa hiwa walu ke wafe mātaha, na ni hoko atuai ke lakanga, koe typist Clark Grade 2 i Ewa High School. Wafe mawa ke wafe hongo pulu, na ni hoko ai ke lakanga koe computer assistant i whitu tatau. I he wafe tahataha ke wafe taha walu, na ni hoko ai koe kalake kalasi tolu i Ewa High School. I he wafe tahiwa ke wafe wataha, na hiki haki ai ke kalake kalasi uruaki i he whitu tatau. Aho ua o September, wafe wafa, na ni hoko haki ai ke lakanga koe accounting officer i Ewa High School. Whiunga katoa e whakahoko whatongia a e nia wailahi waitohi a moe tau e tolungo fulu maa ua maa e potu ngā ue ako. Loluhama mahe. O loluhama na ni kamata ngā ue maa e potu ngā ue a hawalu o siulai ta hiwa hiwa fitu. Na ni hoko ko tokoni whai ako i e GPS a havelu. Ta hiwa hiwa walu na ni hoko ai ke lakanga ko senior assistant teacher GPS a maufanga. Ta hiwa hiwa ke ua awhi i lakanga tatau GPS a hou matonga tapu. Ua tahaki he ua wā he lakanga tatau e GPS a halalo. Wa awhi mātolu, senior assistant teacher, GPS a hou ma. Wa awhi māwha, lakanga tatau, kai he GPS a toko mololo. Wa awhi mānima ke wa awhi hongo fulu, SAT, e GPS a hou matonga tapu. Wa awhi tahatahaki he wa awhi tahawa, na ni huai ke Tonga Institute of Education. Wafta tolu ke wafta hiwa, na ni hoko ai ki lakanga koe principal grade 5 i GPS kanok polu. Wafe wanoa na ni hoko ai koe tokon pule grade 3 i GPS kahowa. Wafe wataha na ni hoko ai ki lakanga koe tokoni principal grade 3 i GPS halalo. Wafe wafa ki haono tisema o tau tatau, na ni hiki haki ki lakanga koe deputy principal grade 1 i GPS homa i tonga tapu. Aho wanoa, sanuari, wafe wanima, na i kakato kia ni whakahoko whatongia, na i whiunga katoa e ni fua whatongia ma i potu ngā we, mai tau e ua fulu maa fitu. Lo nati lomu. Lo nati lomu, na i kamata ngā we aha uruake sune, ta hiwa hiwa walu, hoko koe whaiako tokoni, i GPS a OTA i wawa. Ye wafe na ni hoko ai ke lakanga ko senior assistant teacher diplomat ye GPS a nei afu. Wafe mataha ke wafe matolu he lakanga tatau GPS a tefisi. Wafe mawha ke wafe mafitu lakanga tatau pe hoko at ke GPS a longo mapu. Wafe mafitu ke wafe tataha he lakanga tatau foki mai ke GPS a makawe. Wafe tahawa ke wafe tatolu lakanga tatau GPS a haalau furi. Wafta whaake wafta hiwa i lakanga tatau e GPS a nei afu. E wafe wanoa ke wafe wataha na ni hoko atu he lakanga tatau kai foki mai ke GPS a livi e la. Wafe ua wa umai ke a hongo fulu o katopa wafe ua wha na tari kakato ai he potu ngā we ke ni mau ai wahenga maa lolo penson na me he potu ngā we koe lava kakato ia e ni whakahoko whatongia i he tau e ua fulu maa ono. Waisima moyaki. Waisima moyaki na ne kamata ngā ue a tahawalu o katopa a ua awhi, hoko koe tangata le o po uri i he Tonga High School. Pe mehe ua awhi ke a wanoa o e peleri ua awhi ua tolu i he lakanga tatau i he Tonga High School o epe. Na kakato e whaifatongia a waisima moyaki e aho wataha o e peleri ua awhi maa tolu. Na whiunga katoa ni whakahoko fatongia e ako maalunga o Tonga koe night watchman, moe tau e ua fulu mātolu. Whaosi ko wheo whaaki moeaki. Wheo whaaki moeaki na kamata ngā uhe aho walu o e peleri wāwhi taha nima, hoko koe senior assistant teacher diplomat, ta ngā uhe ke hako toka mua i hono whakotūtū he ulu i ofisi. Aho tolo maasi wāwhi e ua, na ni hoko at ke la kanga tatau, kai hiki ke waa e potu ngā uhe, the human resource management. Tahawalo me wafe ua wa umai ke aho, uruaki o Sanuari wafe wa nima, na ni hoko ai
ko officer ko pe ko education officer i va ko human resource management feunga katoa ngawe a fe of aki moyaki pe mo tau e hiva mai potu ngawe ko kina tolu ia na kakato e na ngawe ko hui ko na ngawe oskia verenga na mau ai pension pa mai mi potu ngawe te hoko atu te kina tolu ki historia ngawe ka ngawe na poaki malolo tuunga i tuunga whakae mo ui o kiai ai toko wha koe ni ko whampe ke whakahoko atu le sieri pouanga pongia le sieri pouanga pongia na ne kamata ngawe a uraki o February da hiva wa ko whaiako tokon whaiako whakataimi i GPS angere ia ta hiva tolu ki hiva wha na ne hiki ai ke lakanga ko senior assistant teacher diplomat i GPS angere ia ipe ta hiva nima i lakanga tatau ka ne hiki atu ke GPS hatua ta hiva no he lakanga tatau kai foki mai ke GPS ha velu loto ta hiva fitu i lakanga tatau ka ne hiki ke GPS sia tautai ta hiva valu lakanga tatau pe kai hoko atu ke GPS fatai ta hiva ke wafe mani mai i lakanga tatau kai foki mai ke GPS ma fanga wafe ma no ke wafe tataha na ni hoko atu he lakanga tatau ke GPS popua wafe tahawa ke wafe wanoa ane foki mai ke GPS angere ia e wa aho wanima Januari wafe wataha ke aho wa February wafe wafa ane hoko ai ke lakanga ko deputy principal grade 1 e GPS angere ia ya kakato ai pe ene taunga we mane fua fatongia ba mai potunga we uhinga ke ne ma wa ma lolo hi tunga fakai mo ui mo tau e tolungo full maua Mona Lisa tupo na ni kamata ngau he tau hiva taha i lakanga ko untrained teachers i he au rakio sune hiva valu ki he wafi mataha na ni hoko ai ke lakanga ko SAT i he GPS akolomotua hiva i wafi mawa ki he wafi mafa na ni hoko ai ke lakanga tataupe ka i he GPS afasmoyafi wafe mani make wafe mahiwa na ni pai fatongia i lakanga tataupe kai hoko mai ke GPS anuku alofa wafe hongo fulu ke wafe tahataha na ni huai ke Tonga Institute of Education wafe tahawana ni hoko atuai ke lakanga tatau kai foki pe ke GPS angere ia wafe tahatolu na ni hiki ke lakanga ko SATT i GPS angere ia wafe wowa na ni hoko atuai pe he lakanga tatau ko SATT i GPS mafanga wafe watolu ki aho wao no a kosi wafe mafa na ni hiki hake ke lakanga ko education officer va ai lautohi i tonga tapuni e aho wao no a kosi wafe uafa na ne whakahoko mai o kuikai ke whiunga hono tunga whakai mo ui ki whakahoko e whatongia pana tari hei potunga we ke ne mau mahenga malolo whawha mahaki uhinga whakai sino whiunga katoa e ne whakahoko whatongia na mo ta we wo full maon makereta lomu kamata ngawe aho ua e peleri wafe mataha ke wafe maono i lakanga ko senior assistant teacher i GPS deficit wafe mafitu ke wafe tanima lakanga tatau ka i GPS ne yafu wafe tahano ke wafe tahiwa na ne hiki ke lakanga ko senior assistant teacher diplomat i wawa side school wafe ua noa ke ahu noa September wafe wafa ane maua lakanga ko principal grade 3 i wawa side school pe ahu noa September wafe wafa mauai ha ane tohi pe me toke ta ko tau ka whiunga hono sinoke ni mau hawahenga malolo whiunga kotoa ene ngawe mo fua fatongia pa mai potu ngawe mo tau e woful matol faosi ko katinia moala tonga o nevai katinia moala tonga o nevai ne kamata ngawe a tahataha o peleri waf mataha ki waf famore mo waf tahataha ki waf tahafa i lakanga ko assistant teacher diplomat i Tonga High School wahiwa sune waf tahanima na ni hoko atu ai pe i ki lakanga ko assistant teacher graduate i Tonga High School pe waf tahano ke waf wanoa na ni hiki haki ki lakanga ko senior lecturer i Tonga High School pe
Wafe wataha ke wafe wa I la kanga tatau I he tong high school pe. Wafe watolu ke ahatahanima Sanuari wafe wafa na ni hoko atu ke la kanga tatau ka hiki ki ewa high school. Pe ahatahanima Sanuari wafe wafa na mawai ha ne tohi o mafai pe mi he toke ta ko feunga pe tau haono sino ke ne mau ha mahenga malolo na feunga katoa ene fua fatongia mo whakahoko ngawe pa mai potu ngawe mo tau e hongo fulu mātolo. Whawhalanglang, kono ngata ia o e hi lau atu e historia ngawe, o ki nau tolu, o nau mau, hawahenga malolo pa mai potu ngawe. O kore pe, e hoko atu, ai whatungia mo i polo kalama. O vai ako, tau pasipasi I mai, kau rawa mea e. Mara e ako. Whalalang, tumua ke o atu he koristonga ki fasi. In Christ alone. Sone hapa, whaife koristonga. Ai a koe wakaia ke te nau tolo ko nau whakahoko.
Whamalo ni ke whaiwhi e kostonga. Iono whamanatu mai a kenga o fitu ngofulu. Tawa umai ni ke konga mahu inga o e tau proklama. Kono whaki hangai certificate. Ko e whakahounga ibe ai lava mea. Ta mo e ngā au e kau whaiak koe ni. Ta uloto pe potu ngā au e ke whakailongai. Ai mahu inga o e nau whai whatongia. Ke whaki ha ngā certificate. Ta kou whawhi i heni e tau taiki e minister o e ako. Ta kata uhila mo e lang fasi. Ke whakamore ka ne whakakato ai whatongia koe ni. Ta kou whawhi a he peta ke whanga. Ke ne ui atu. Malo apito. Ko kore peke u whakahoko atu, ai hingoa o ki nau tolu, ki nau mea mai ki mua, o whakakato a ngahi pare koe ni. Te ukamata pepe me ki nau tolu, ai mau wahenga maa lo, to ki hoko atu ka ki nau tolu, ai mau e nau wahenga maa lo, i uhinga whakawhare mahaki. Pea koe toko hongo fulu maa tolu, o nau tolu na nau mau wahenga maa lo, kakato honau ngahi taimu ngā we, koe toko whaa, ai mau wahenga maa lo, i uhinga. Whaito. Aia, ko kareisita, haka umotu, na ne kakato, e ngā weki a ulaki sanuari wafe manima, e ne hoko ko e Principal Grade 1, e GMS a whasi moe a whi. Na ne kamata ngā we a hua tolu o me tahiwa walu tolu, na ne whenua katoa e ne ngā we, me tau e whango fulu mātaha. Ameria akapei makineti toa. Na kakato ene ngā weki a haulaki o sanuari wafi manima, i he lakanga, koe Assistant Senior Education Officer, i ulu i ofisi o lautohi i pangai haapai. Na ne kamata whakahoko whatongia mai potu ngā we a haulaki o maas tahiwa walwha, na ne whiunga katoa ene whakahoko whatongia mo i tau e whanoa. Mikaele whakasi eiki. Nai kakato, ai ngāwe a Mikaele ka pa wahano whafofonga, i atol noa o siulai wafi maa whaa, i he lakanga, koe Senior Area Organizer, e wao e lautohi i eua. Nai kamata ngāwe a Mikaele a haulaki, Februari tahiwa walu whaa, ana whiunga ne whahaku whatongia mo i tau e whanoa. Kore peke mou paspasi mai. Aho kovi ulu ngā manu. Nai kakato e whakahoko whatongia aho kovi, e aho tolu sanuari wafe manima, i whatongia mo lakanga ko Area Organizer. Nai ne ngāwe i wawao e ului ofisi o lautohi, nai ne kamata ngāwe a ulako Februari tahewa walwha, nai whiunga katoa ni whakahoko whatongia mo i tau e whanoa. Mo paspasi mai. Sione toko maata. Kakato e whakahoko whatongia sione toko maata ki a ulako sanuari wafe manima, i lakanga ko Chief Inspector of Schools, i wao e lautohi i wawa. E kamata whahaku whatongia a sion toko mata e haua e peneri tahiwa walwha, na whiunga katoa e ngā we mai potu ngā we ako, mo e tau e whanoa, mo ki paspasi mai. Lopiseni Kirioni. Na kakato whahaku whatongia a Lopiseni Kirioni ki a hua noa sanuari wafman uanima, pea nai hoko ki lakanga ko toko onpure kalasi uaki he GMS a nuku alofa. Na kamata whakahoko whatongia a Lopseni a hongofulo September tahiwa walwha, na whakahoko whatongia he tau e whanoa mai potu ngā weako. Maro. Ana tupou palaki. Kakato e ngā wea ana tupou palaki ki a ulaki sanuari wafe wanima, i he lakanga ko Assistant Senior Lecturer i Ewa High School. Na kamata ngā wea ana a ulaki o Februari tahiwa walwono, na whiunga katoa e whakahoko whatongia mo e tau e tolungo fulu maa walo. Mo paspasi mai. Taiana Niusini Tuipulotu. Na kakato e ngāwe a Taiana Niusini Tuipulotu ke a ulaki o sanuari wafe wanima i he lakanga koe Principal Grade 1 i he GMS a TLCE. Na kamata ngāwe a tahaono maas tahiwa walu, na whiunga katoa e ne whakahoko whatongia mo i tau e tolungo fulu maa ono. Mo katake o paspasi mai.
e nia wailahi waitohi. Kakato e ni whahako whatongia a ua o September wafe wafa i lakanga koe accounting officer i Ewa High School. Na kamata ngā aue a e nia wailahi ia uraki o February tahiwa hiwa wa whiunga katoa e ni whahako whatongia mo ta ue tolu ngofulu maua. Malo, mo ki paspasi mai. Lo luhama mahe. Na kakato ni whahako whakatungia i ahu wanoa sa anuari wafe wanima i lakanga koe Deputy Principal Grade 1 i GMS a Houma i tonga tapu. Na kamata whakahoko whatongia mai potu ngā we ahu walu o siulai ta hiwa fitu na whiunga katoa e ngā we mo tau e ua fulu maa fitu. Mo paspasi mai a lo luhama. Lo nati lomu. Na kakato whakahoko whatongia a lo nati lomu a hongo fulu o katopa wafe ua whaa. Na ni ihilakanga koe Principal Grade 4 i GPS a toulai wawa. Na kamata ngā ue a urake sune ta hiwa walu. Pea whiunga katoa e ni whakahoko whatongia mo tau e ua fulu maa ono. Mo paspasi mai. Waisima moyaki. Kakato whakahoko whatongia a waisima moyaki he ahu wataho e peleli wafe watolu. Na ni hoko koe tangata leo po uri i he Tonga High School. Na ni kamata ngā ue a tahawalo o katopa o e uafe. Na whiunga katoa e ni whakahoko whatongia pa mo tau e ua fulu maa tolu. Mo ki paspasi mai a waisima. Wheo whaaki moyaki. Ko wheo whaaki moyaki na kakato e ni whakahoko whatongia ki a uraki o Sanuari wafe wanima i he lakanga ko Education Officer i he tawhaaki o Human Resource Management i he ului officer e potu ngāwe. Na kamata ngāwe a walu e beleri wafe tahanima na whiunga e ni whakahoko whatongia mo tau e hiwa. Mo ki paspasi mai a wheo whaaki. Koe kakato ia o ki nau tolu na nau whakakakato e nau fua whatongia o au ke wahenga mālolo. O ki nau tolu eni na e mau e nau wahenga mālolo mātuunga i he uhinga whakawhare mahaki. Le sieri pouanga pongia. Le sieri pouanga pongia na e kakato mai ni whakahoko whatongia ki a houa February wafi wafa i he lakanga koe tokoni pule i he GPS a ngere ia. Na ni kamata ngā ue a uraki o February ta hiwa wa na whiunga katoa ni whakahoko whatongia mo e tau e tolungo fulu maa ua. Mo paspasi mai. Mona Lisa tuipulotu. Mona Lisa tupou kataki. Na ni kakato ni whakahoko whatongia e a waono a kosi wafe wafa i lakanga ko Education Officer i waa o e lautohi i tonga tapu. Na ni kamata ngā ue i a uraki o sune ta hiwa walu na whiunga katoa ni whakahoko whatongia mo tau e ua fulu maa ono. Mo ki paspasi mai. Makereta lomu. Makereta lomu na kakato e ni whakahoko whatongia ki a wanoa September wafi wafa i he lakanga koe Principal Grade 3 i he wawau Side School. Na ni kamata ngā ue a makereta i haua o Epeleri wafi mataha na whiunga katoa e ni whakahoko whatongia mo tau e ua fulu maa tolu. I paspasi mai. Koe whakaosi o kinau tolu e kau ngā ue ko ia o katinia moala tonga o ne vai. O katinia moala tonga o ne vai na kakato e ni whakahoko whatongia ki a tahanima Sanuari wafe wafa i lakanga ke Senior Lecturer i he Ewa High School. Na ni kamata ngā ue a tahataha o e peleri wafe tahataha na whiunga katoa e ni whakahoko whatongia mo e tau e hongo fulu maa tolu. Mo paspasi mai. Koe ni kakato ia o kinau tolu e whuaki ki ai a ngahi whalanglangi he nau ngawe mateaki pa mai potu ngawe. Māroa wiki. Ko iau ko iai ai amanaki. Kore atu ke tau toi paspasi mai tau kau. Tawau mai ki he konga mau inga o tau porokarama. Koe whakawhei Ekminista o ako. Ona Paul tokta uhila mai lang fas. Faya ko malolo, purea ko malolo, to kontare kita malolo. Ako Ekminista ya o ako iwahan malima. Koret kita pas-pasi mai to kita uhila mai lang fas.
ta whawhetai ko tō peki he tui alang he tau riri ko whai tau toi au sia e aho whakoloa koe whatau pen ki hao tonga tupo wono whatau ki tēne kuini nana spau whatau pot ki he niskalau ni tupo tau luka alala kaya maa princess sinai takala pe mo fare ha mo off ata pen gi tangata ik Palestina sa so tonga fai fikau to kita tu plot lo fit ka tonga ata pat ki pulelahi o e university fa fono tonga to kita masa spaunga ata pat ki pulelahi e pot ngawa ko skelioko ako kore ke hufanga i he talafatap kakato ko sono faket me muani kaya ta ke whakahoko whatongia ko wahe mahi ahon whawhiawhia pito ai siu ka ki mautolu ka whaiako mahalo ko tola he ki mautolu na tau ngawe whakata he na mauto kamata ngawe o ko ke ngawe put ngawe ako o ko ia whakatapu make hen ke ka wikuna o e ahon ai ko ka wikuna fuka ki nau tolu ken ko na wau ke tepi ka ko bakai et ka ki nau tolu ke fanki ka ure ka to ke nau fiofia mai ka o ka ke ila po hai uhinga lele ki nau malolo te ke malolo ka ke ka ku ai whaka malolo hi o mo ka taki fu e fatongia ko bakai hi fuko e lai tahi mo tolu ke tau whangu fu ko mo ngau ako ito lahi na mutakai holo itahi ngahi od motu ko ko vai fa malo la ka motu i homo la ba ile o iguna ile homo ngai fatongia o mai ke ahon ai fa malo ma ke hen ke pule lahi o investit fa fono atonga to ta masa spaung ye ke ne ka ngawe homo lava mai ke tau whawhetai whakatahi a honi. Tai lere mo tolu, ke mo tau ngawe whakatahi pe mo pot ngawe ako. Nā, aku lere mai e hatu site ke CEO ka iskeri ke matala noa. Leo ngopena e talu e liriu e pure anga mo whakaamu ke whai mo wau mai ke pot ngawe ako. Kana e te kai fo ke whakalao. Pako ili fi au he asmai ya apia ko pe ko ha ofisia ko na faita ya wi hata mantu yu tau mate ili fi me ko Facebook ha tani ko na tari pe ke fakalao e mau ngawe ka to glava mai ka iskeli ke matala no ki pot ngau bana aku eke ki pol kalama a honi ya talamai CEO pol kalama petamareva ko auto kua ko whakawhaka lang ko tang e CEO ko ha tau mo e tau polo kalama tamai CEO ko e tau lotu whawheta ko peang ka pau ko e tau lotu ia sihova o ko ki te taha ia e lang yang ia sihova ko e whakalang o e aha ko ia ko sihova ka koe whakafofonga o si hova i a ko ia koe whaiwhekau e lawa mai ki whakahoko e whatongia ka koe tau whakawhalangilangi ia he keke to e ua e whakalangilangi i mua he o tahape na whaiwhai ka houhau o si hova he tauhanga o li aki ia ka to e au te kakai kehe ke whakalangilangi i hono aho te mo ene lotu koe ko whaamu pot ngawe ako kapai mahino ka tau tole mea koe ia hon ko i tau lotu o ka ki te aha mea e ko whakalang i he mea koe lotu ko i tau lotu ke sihova tau whakalang i e sihova pe tau mau ka atoa ki lalo o ta tau pi ko hinga ia tangata ik Palestini o ko whakotua iau he pe toki tā paunga ko hinga ka tau whakalangilangi taha pe
ai whakafofonga si hova i ho tau haonga ke tangatai ai whekau tangatai Palestine o ku fia o pito i hono me ai whekau ki he tai ki mua ko e whekau fu mo na to ako ai nen whakalau atu ko kau paionia e fo mono a atere e koristonga ko ki mau na mau ke ya ko he koristonga ne te ke ya o ya ko ke fo mono e ngata pe form 5 pena mau fitu-fitu le mau ke tonga high school fa os mai ke ko kau paionia ne fo mono atere ko e to ko ne to ke ta whekau ko masaso ko itskeli ko ponepat mo hai fua ai fangi ka ore kana nau ta uluafi penau fia o pito ki he time go ya ki ha o tokon ka kinau tol ko ulo tong ak foka USB ko hi ko to si o hi fo ki he ka venga o e ahoni ko ki taki ke mau ko inga na whakaamu ke nau ki taki ke mau mahalo na upayas pe au ia ko ifoko au ko whaiako pana mateki pe whaiako pe na sae pe whaiako pe wanga au whakamalohi ina utolu ki nawo ako whaiako e ko hi ko tumu aki ene ko listonga he tau ko ia ai toko tolu ko ene na nawo wangi he USB ko tau whakaosi o ia to kita katoanga po iskeli mo ponipati ko ulaki fa na tama e ko listonga ke hu hanga ton me ko listonga ke university ko to ko ni pag mon be mi ana me ke fa kau na ko hanga fu se la ya pito na to ko winga ko fa amu ke na ki ta ki ke mau e na tamua mantu fo ko USB tem gana fa kai lifia o pito hu wanga ka hu fo o ko nga fu anga ye una pe he mai miloto kalas ke anga ko ete ta tokanga pe ku kita fu anga ko na fa le ba fa tongia fa fa ya ko no tuli fa anga ke mama mi to ko ni kana fa ko hifu kana tokanga ki yako pena e fu anga le apito a dipolot pe ka ponipat ko gime kon ko iskeli na fa ta ma pe ko kamata ke be elele ia ka ko ngawe na fai ko hono to ngai na to e foi ulak ta upea ke na ilo na hala fa lotu ya os mai foka ta ko ya kana ho ko na to ba ko en ko fuan o uksela ina to luk mo sio ke e ahoni ko fa fi ma pe e ko malok tata pe mo ka fa ya ko na fa ya ko ya o tem ko na fi sio me ka ahoni tata pe mo fi he sio ke ki fa na ko na e fa hono se la ita kai holo USB ku ke la vale na wako ko akonaki e ko sfai e tangata ek fai fekau pe he kai ki to ya konaki atu ia ko fe unga kati tala no at pe fangi me ko to kangi ai yang ai tau fononga ko ka pasai ku to mai ko ki taki ke mau ko yang ile ba aho pe takatu mai ko ngawe ki huwa fai nga ko nak fa fai fatongia mo me ai ko to pe kono mai pe yang pe o kai ko hinga mai ke tau to o to ta ngai fo u puaka pe ko to na ki ko hu ai ko ki fa ka le ta ko yang ia put ngau ya ko ngau ke hu e ya ngai fa ka le ya ngai hu e fai ko hi ke le ta ngau pe mo fakala ka ki mo taulahi no famitu
o bakai mai ki loto i pot ngawe e tai meni ko fia kana ela hengi loto mamai tangi ho loto mo glau mari sio mai ki fa hinga fa ko ngawe ni i ho fa pot ngawe ako ka ko a honi ko tui mahal ko taim ke huwa i tau ngawe we ya tue fus hage lomi hi foi kala ba ke mau halire hege ke fa fu we la ik mahalo mo ya pe taim no ho mau taim ngawe ko ni pulianga ko taun pe iki we ho pe ngahi me a ko hike au ki o se tau ku tau sio ko ki fakalaka wa fangi yola ulele ki tau fia ko fia pito i hon famahino mai malanga honi ko ki motolu ka faya ko mahu ingata ko ki motolu o mo pulei ai mo ui mo manava mo kahau o e tau fana wako la ya pito ko tu tatau me fa hinga ina moau ai fana wako o kai ki na wausia nga me o toton ki na wausia ko hinga ko ki tau tolu ka faya o kai ki tau fafanga ke me toton ki fafanga ki na tolu o kai ki tau ngau fa mato at fe unga pilava ke ya usia e tamsi ya ko mo ki ta hina ko nga tango ni finga Tenau fare ak pegi mu o ko fa amlahi ke fa hanga au ke ka fa yako to ko ni ka fa yako kamata be me ko liswa fa yako ke lava ke fa nga maria lo kia pe ko me ete to ka ngala he pitu kia ko priority ki heni ko lo kia ko finga ai lo kia ko ke sai mo lele ko to ngai to la he pitu ka fa yako lele o totone ke na ilokia ko faya ko fa na wa kakai ka na ha na to tau tole office yako ko ya e fa huwa ta fa ko ya ka tale ni ti ia fa yako mo o fa mai tu mo fa pe piko mo la ka le ki lo yako finga e tau fa na kau kai pifo kita mini o koe ngai uhinga ko mai he office ako ko hala ko ki olunga ko pot ngawa ko piko nge hatoi me te lokia ko te koloski tu te koloski lota te koloski tu ko ifo kai mau ngai promotion ni ka me o ke le pe lokia ko le office ke ngai tau lai nau ngai pot ngai ko na hoku pe ngai pal pale ma ko ya ke faya ko le ko lo kia ko o kai ke guarantee ya e hoko ko ha to ta admin le pe ko to ta management le office ko ha me o ta nga fa mama hi to ta ko ya fa mal hui mai ko office ko ke ha u ke ngai fai le pe mo to hi memo mo ha fu ngai me ko ya ka ria fa na wa ko lo kia ko o ka motolo ngau ya ki fonua kon ko Singapore fonua kon o kau ye tu mari ta mo fakala kala kata he mama kon tau no foi kena wa ko kena ko li safa yako kon hu pe ke kau ako safa yako o ko identify pe ulak tau ko fe fa hinga ko na tare ni di o kilo yako fe fa hinga ko na tare ni di management ni mo hiki hola u faile mangai me ko pati na vler pehepe ko na ospe ko me ko safaya ko alo ka faya ko fainga ko tarenit faya ko glokia ko ale fainga ko ngawe head office pe ko admin pe ko hafu pe na to fono ngai promote ka tama ko he o ka fo ko promotion ni fu ko ke firma we ke ha to nga ma olunga ko hiki ko ete va he ko me ko promotion ni ka ke no pe ko o graduate teacher pe ka hiki pe ho ba he au ya o tatau me to kontare kita o ka no mau ona ia
Koe ke whima o ke ata futai tolo ke mama whaia hono whataholo. O whima o ke mama whaia he whataholo ho paanga. Koe meo mahu inga ia. Ke taho no. O te motokanga moto ke whakatai tolo. SEO hafua ngai mea koe. Tokanga koe ho pesi koe meo mahu inga. E koe whakaamu ia. Mantu tau ngai paanga. O loi maha tahai o hau pio whaiako koe ni whi whaiako. Mo ni koe kau tale ni whaiako. Ei taim tatau pe koe tau ngahi. Whatongia ke fua whakawhamiri, whasiasi. Pau mahu inga rewe paanga. Koe aia ka pau te tau lava e tau tolu o whahanga ue. Ke hiki pe ho bahe au ia pak fie maari e pe koe pak fie pe koe he nofaloki ako. E sai rewe ki apiako. Ka koe whuke whahinga e whehau i ka ofisi lahi o heka hole fuweni. Laisen pi koe put ngau e ako. Whakapai pa holo ai. O te ki tokanga koe ki whakapai pa mosisi e wahe. No whakoi loki ako glahe e wahe. Koe hinga pe utano pehe ko fu mahu inga ia o pito i he tau whanau ako. Teu ina toki he lelei tahte tau wala teu i. Nehu kau ngā aue, na mga aue wholoa ngai tau lahi put ngā aue. Mau mantui pito lahi, ki tangata eko whinau tu tone. Kau ki tangata eko na wako lahi, au pito me iai, ai mea koe lau maari ngā aue, mo mea teki ngā aue. Pehe mai mape e whinau ka te au, koe ngā aue whakawhai ako, ngā aue mahu inga, au pito. Ka te whai lele i, te whiu hono tuwhi tāpoaki. Pea ka te whai kāka ai, te whiu hono tuwhi e mala. Pea o tonu pe ia, te sio pe ki te whainga ko o ku kāka ko i loki ako. Mantui ko kāka i loki ako, koe ko kāka i pe koe, pe ko kāka i pure ako, pe ko kāka i tiutalahi, ko kāka i whangi lau maari ko tukot ke ki tok ngai. Pa ku ke pehe e tō ki whe, ai mamahi whangi lau maari e ko ia. He na nau mei sai nau tolu ka kokoe. Tuia ka whai ako, ko whakaloto lahi ka ki mau tolu o te mau fo i mua i whai ako i loki ako. He ke konga maho inga e tau putu ngāwe ko loki ako. O tau exist a tau tolu koe ni he adminimo me ako uhi ko loki ako. O kai ka mea e maman ko haputu ngāwe ako, pio ka hafukau ofisa ke nau monofo ai. O bahe pe monofo ofisa. Koe uhinga putu ngāwe ako, koe whanau ako. Ka pau heka kia whanau ako, heka ke whakangāwe i tau tōru. Te tau mahu tau o tori tai tuku hole esteleria ki. Koe o mahu inga pito ke te au ia ai aloki ako. Pahene pehe o koe ku whakaukau, ki tau te hanga mo a redistribute ai resources e putu ngāwe. Ika ngata pe i he resources whakapaanga. Whaka mea ngā ue, whaka nau, ka whaka human resource, whaka kakai. Tau te hanga o te whenga e tau kau ngā ue, whewheitu koe te ke lelei tahai, wheitu koe mo oi taha kon se nisi, mo onne ho lotu, te ave koe ki ai. Whaka whahinga ia koe, koe lotu ia koe tō atu. Ma o lotu pongpong hoa tae whiawhi. Kai mami o ia pongpong hoa tae whiawhi. Hua te whanau a koe ki loki ako tau to te pangke koe whakafon fom no. Kai mea koe. Ai ki almon whakatahape tau lotu mo i tau ngā ue. Koe e whai rewe whangi uewe i takai hol, e whai hono ki hua huai. E ngai wheitu ke heke hepe pot ngā ue, ke uhi koe lere whakaluk fua. Ai e ki te whai ki sio ke tau pacheti. Nau fulahi pachete a sei lo se ka ka ninga ne fai pa ki we ya ke ka fai ta e ka fangi we fangi ho hua i pe go hingi ai ki fetu ko ki holope e me fangi li liu te ta fai ta uni mana mo ne ko to pe ki press conference ai
ik paremia ni afi na ne tokanga lahi ki ako pe u firma o ngawe lahi ako I time tata u firma ki tau te tana ka revenue na pe he fo ki mu at he ke fa to tongi ako o au ke form 5 o ko loto fie ke fa at e te fa fo me pita tongi ako ke tana ke silin ko to ko to tongi ako mo le me revenue e pot ngawe e ta million na tupu ke ta million na tupu ko pa ngawe pag mo pehe ko mo le ta million na o ko mo le to mo ngawe ko na ton ke fai pa kai o tapu ni me ma feitu ke ka aba feitu ko yai o ka ta ko mo le pe e te fa fo me to tongi ako he ke fai ha ta to tongi ako e taun ko me taha na mau iloi ai wesi Allah ya pita yako tato te fito ke form 6 al geolunga I hono to ko ni CV form 5 tonga school certificate he ko fo checkpoint ma hu inga ya ko kolisi kene fakama apo ke mau le pe ko hoko te fana ko ke form 1 no form 2 ko mau le ya ke ka to u kala skilalo ino to ko ni sib ko ni o ma fa lele e mau po ako I tonga tapua talo ne lele me na he wano atahi ba kana fu ilonga apite time ko na to asi form 5 I tau ko osi form 6 tau ko osi me tau ki mua na ilonga apito ai fa ofa e fa na wako he ko me maheni before ki ai ngai api ako tau tol ko na fa ya ko ngai tau lahi ka kala si ko ki fa si ve uli aki ya puket pe ka fa ya ko piko tai mama ni ke na o tau to ngai fa ya ko ai kala ko ya pe ka pa ta fa ya sai pe ko ke na si to ko to tau to ka nga ke ngai kala ko si vi ko hi fu ko fo yongo pe se te fi he la va mo me he ta fu mau ha fo yongo he kala sta si vi ka ma we fo yongo ya ko bi ya ko fa na aya e fa fo ko me si ve form 5 o ka mata be I tauni ko ka pule ako ka mata le ta min ho palan ki ho api ako e fa si ve form 5 e tauni te ma ka ngai kup fe ka wa ka to na ngau ki si CTU va si hai fu mo hai fu mo ne la ko ai tangata iki Palestine te usela iki moto ke mahino fa ka hoko ngai me ko ni ke tau fa na wa ko pe mo fo no afu tau tarana ko ke pacheti o lahi pe silini ya ka hu no ai ha lo ngai feitu ka ton ke hu kia ka ko ta ngai mission na fa ka hoko ma ka ma to he tanga he ikpat parenya faka ma opo silini o ngawe aki ki me ko a ngata ki ai o ko foi ko ngai fu mama pa anga pitoi ko foi ko nga ko breakfast pong ta po niu a miliona me ko o tau lava pe da tol fa fanga tau fa na lava pe ma tu fa fanga na fa na pong ni silin ko ya a pitoi ya ke fai ke ngau ko ki pot ngau ya ko pa mga ya ko la he pito ngai mea o firma ko fai pa o firma ko silin ya ko ya hangi ko ni ko ta ko lupu fa ngata ya la he o pito tongan ko fa hinga ko o se ya ko pe o hu ke university man tu ke to la ta ta fa na ko university ko private students fa ngata ya fa pa nga matua Sini ko ya elaba ai ko ngai ki to ko ni ai fa hinga ko wo hu ke university mga ya ko maalunga me kalaba ki mana wale le matua o abise ni ko fa ke na no ko he pange fa ke to tongi ko ke anga te ka meta ko meta ha ko fa am ke fa hoko
Ke tau eni fihe no fusiofi ya ko itongan. O ku mate ngu ai ngai subject associations ai ngai kolisi. Ko platform mahu inga au pito ni ki hono. Ki ngau e ka fai ako. Fe vahe ake ka fai ako. Mantu ko ngai association ko ni ko ka to ka fai ako. Atongan yako siasi yako pure anga. O na o mai o fe vahe ake na tau ke ime na poto ke ina se ka fai ako ko ki tono no. Kan aku kawa ia I monu ia I tain na ke fai ako I ngai association association fika na mau kawa mau matolo ako me ka fai ako ia na usi fai ako fika na to le ngai taula ta tau pe I ngai kalaski lalo ngai kalaski olunga ngai founga mantui ko te ho ata me university mo matai tohi ko hinga ku te potokato ki te umea ko me ku te poto ki te hanga kilo no lahi o ku te to ha ki te fakalahi te ilo mo te tau ki I te mo ku te fai ngawe pa to kon lahi apito te vahe te mo te fa eke ki to ka ngawe me ni I ko na mu e kita na poto ang ngawe ki fakalakala ka te ngawe ai fuke to lahi tau tolu mai he alo eke ha me ki ta na pe he to ku o ku vale ko vale e ka ta eke pa ko eke ko ya e ma u lahi apito no ma u ai ngai tau ke ko ya I tai me o ku ya hakakai tau ke ki te ngau fa ta mo na to pa na ka ngai subject associations ngai feitu na ma u ai ngai fu koloa ko en ki fa na kit ke fa ya eu te pe fo ke kita tai mla ko te ki fo nga pe usai ta te to ko vale kita te au ki fa ta ko association ni o ko fu ka fa ya ko na hala to me na ngai fo nga te o vale kita ya ta ko fa ngo fu pe no ko I fa topic ko ka te me a ho kita no fe nga fa ka pe fe te hanga ko I fa topic ko ko e fa leva tokanga make ke ngai subject associations fe nga ki te fa mo ui malo pe ya ngai ko inga ko na ki hono te reallocate budget va ya ngai se ni ti ke tokon ki ngai association ko ni hono ngai fa mo ui hake pa ko hanga o fa ro to lahi mo tol ka fa ya tatapi mo tol ka TNU tim time ko fa ko tu ngai association ni pa mo ma kau mo ma popo ko I ko anga ko te ilo anga ko to poto hate to va ya ke inasa ka ka ke o te no pe kita fufu pe ki me ko ya kita ko ulo aki o ku ke anga hala ko ki e ki ko ke va o ngai me ofa ua o ku ke miss out ko ngai me ala na ki me to sa yang ka pa na ki al o va ka ta ke ai ko ngai me ala lahi o ko fa amo ke tau tokanga ki ai I tau ni ko ki me peta ko listonga ko ka fa ko listonga en ko listonga CEO anga mo to ya te ka fa ko listonga ke tuli ka to na to nga we ka u mo ka ke na ha o ko la ve fo o fu veke apito a ka ule ka a ko listonga ke na hua ko no ma na fu fare mo fo o ka he ke fa hua ko no ma we tai min ke la nga himea ke fo tu fa le nga himea nga me ke fe ke nga uwe ke ma vile ke to hua ko no ma mo mantu fo ko ka no ma ko hua pe no fa fare mo o ko no ngai pol kalama o ko no ngai paanga ke fa ke ngai ngau o fi mai ka fa ya ko ke nau tiu te poli to ngai fa nau ngai me ko ia ai fa ngau la ia ko ne to mau ngai me ko ia pe to fa ko fu areva ai ko listonga ke nau ko no ma e ko ngai me la la ko lot ki ta ba ia o ko mo me itaha uma hoinga ku te ke te au
pe asma no ngahi o la kovi o na ia I taimini ko silihu ko na fa kalasiono pe mohono tu hifa fo man me fom tu ki la ku la to pulianga o fu wesia la ya pito ai hala fononga o ya ko fonuan maluk mo mia ko tope ko la to pulianga ta kasaki kalasiono o ke he pito enau lesoni na silapa mo fonga fa ya ko ki na tolu me fom man me fom tu o ki tempo fata ai o hange ia ko palpare ma ko na hoko form 5 ona ta office kai ko ke fasi be kalasiono ma ba kri ak pe kalasiono ia ngai apia kola kana hui na tol ki no fo pe form 2 ko hifu ko te si hu ka ko kalasiono o ne fa ma apo to ha ke sa ko el auto hi me kalasta ha ke kalasiono fa ma apo pe si ko kalasiono ko os ko ta kalasiono ko mau pena hoko tu leva ke fo mani ke natula fa yako natula nga fa yako pe mo natula o yako fo mani me fom tu o ha mai apito I ta min mau ngai sabea mau ngai observation be e fa pale malai hoko I kai ki fa ma apo polele la auto pule anga ke ma wi ya to hoko ki mantu ko la to pule anga mo ilo ka to ape ka sta ke kalasiono ko fa ya ko peta ne fa ya ko ka to le soni ya o ke fo mani o fe ma o ye ke ki mo fele ia specialize ka fa ya ko significa fa ya ko ka hinga ya ko la ko ilo le ko fo mani o te fa pe me ko ne fa kalasiono fa ya ko peta ko ne fa ya ko to ngai le soni pa ka pa ko fa ya ko ya ko no malo hinga o na ia ko fika pe pa fa ka o fa le le soni to lu ya ko no kai ki fa ko fa le ko ye pa si o kia ta fa ko ya ko tu pe ka ki ho ko ta un mal pe ta ka ha na to glava ki palan fa le no fa fok me ngai me ko o ko fa am ki ta ngai ba o fi mu pa mo ngai ya ko siasi ngai pot ngau ya ko ngai siasi e ko hi o kusai e feto kon aki sai mo fe ilong aki hai na me fai ko hai ta me fai o lele ke ba ba ai ko ta he ngai misiona to fa hoko ko fe inga ke to ba of yang ai ngau e put ngau e pe mo ngai put ngau ke ngai put ngau ya ko ke he ta to te fito ke ngai ya siasi ya pe mo ti en yu te manga ngawe la he pito mo e visi pe masio pe ko ha anga fe hano mio I holo moto hano hua iki moto ke to lele ya kono faka to ka fayako o fu fi ma o kita ngawe fakata ko ila ko fa hinga hena malo na ka peloto maka o ka ki to ka ngata o kia ka pe me pe ko ke la ka ko ngawe ko pa ko hua ia pa ke we ia ke uhi ke lele te fa si o ke structure o pot ngawe na fu freti o lunga ka finga ke ki nga fu ke organizational structure o hame pe mamani ton ke pilamita ke pe ui ka feinga ha ke ka me ko ilalo ke na wa o ke ki foi fenga mari e ko fi ha ko to yolunga hanga ta ko potunga ko yo pe he o fala he ki olunga aya e ka e hua e ko ni e ki por kalama ko no hemi olunga ke lava ke ngai malo he to nga ke na feinga ke foi ngai foi lakang ko yolunga ko ye ka put nga ako o ko amanak pete tau mau hata nga o lele tau nga o fito kon aki
Pe mau operate mau pe i open door policy ata mau ngai ofisi mau ngai me firma mo mai kita talano o ai o mai domestic problems ke ngai pala pare me faka ngau pe ti talano ke ka ko talamai na ta ko mo tu ati ka ke alfa police la unga ke ai ka ko polisia ka ko ia ko ta fono ngai e hala ko ni ta hala fono ngai e ta uni ko ngai ako ti tau fenga i lai ta ki tau ngai ba ofi ba he tau ngai resources o ma upa ki te fa poto yang e hono ngawi ko ngai fitu ia ko iton ke ave kasli la hi pa fi ma ure ke ki to mai mi ai fa malo la hinge tang tai palestini e ko lo le ri ko to mo ki tau to li hawatan fa malo ki ka wiba mo ka wifi i ngai hiba mari na mafa a ya ki kau fa ya go ya on kau ikuna a honi ate talamonu ke motol o fa ke hoko le ria to mo fononga mo tau lele ta ko na tol ko me ya ke tepi mo tau lele mo motol ke mo wa lele ke tepi o ate o fala ke motol kau pure ako, kau ofisa ako, kau fayako. O fa ke mo ma o hata un awe lele ia hon. Ia taun. O fatu. Hopo la e taftonga. Huelo o fu mamalo hulungi ai e atuanga afa to oa ai loto pia fia e tonu e tu ai molia ngala be kakala monokunga ka vai ko tau ye ko mai tau takimua o pau ke tau tiu ke i fai ngamari ko ni ko aho ko ni alwe ka te ha uia ka roto pe e potu ngawe ki whaka ilonga ai tau kamata pa tau ek minister yako e mo tau vice chancellor hano fuaki haki me afa ako fafi en ai CEO ke famore mai ai me mai ke fakato ki fatongia koni maro apto Ia ko e mo minitini mea ofa me he CEO ia ko Iskelioko pea pepo ki ene fuaki e eiki minister o e potnawe ako me ako ngawe ono po fi ene visi wa more tari mo ki me ofa me potnawe ko e prape ko prauko ki he mea ofa kwa ki me potnawe Vice Chancellor o University tua funua a Tonga National University togeta Julio Masaka Paunga koloa mau ina ko tuk mai tol ia a ko ni lo to pe e potungawe ko ilonga o me mai fakata fatongia ko ya koe koloa e tonga koe whakamalo ke tangata iki Palestini. Koe taurea whamalo, whaafigenia manu ai pol a kawola, koe ofisa pure ia ki he waapaanga University Whafonua tonga, ni whaataurea whamalo. Tapu ke whawhalangilangi. Talagi Palestini, o kau tu kata tulo tulo fitu katoa. Tapi ni igmista ko fo ai patunga ko mo ako ngawe. Kata ulam balang fas. O kore famar kau famar te ngai matap ko o si ro afak ngai
Korea ba mi mua o mal tu kai ramonu e koloa ko e ko te ha malo lave ku ma ko ngala ko malo ko si me at bega e mista o e whakakato te penga hi kupu to don bega o te ko malo e kapin Rogi beu tau whawhita i bege o tua I hene whakahoko e aho koni ko e whaausiani o e rogi mahina o e hakenga e tau whaukoni hau tau whailonga i ai makehe ai o aulotu whakatahata whawhita i Waike ka e waka e putuhai ako I he tau hau e koni Ya ko tui o ku hiri o ai ai tau fia mo ma fana o tau loto o lau marie I poko mai hon ko e fua whilo kia ai tau ing mista ko fo o potunga we ya mo potunga we pa lu fua o tau wa malo mo pa vita I hene ko tu aho pa kolo kon tau inasia pamalo la hetu 8% I kolo pungan goia o pa inasia ki ka dongan I fiafin o tu tau kolo ai make ko fa felang lang o aho tap moia ko fai ako. Ya ko ni ne toki tau koloa e ki mista e ako. Ko fai ako. Ko mau koloa ia. Moni e ko e ai koloa ko to me he apsia. Vai ka ke tau to ala kalo me. Ko e me be pa ke fai. Ko tau wangi mui he angi ko ni mo tua buaka mo la waki ku pau ke fai tu mai ke pai ha fale le yo ngau amalo la het I hoto to me mai tai mila to ki fai be hono o fa fe a fitun ya ngai mo me si be ga ya si ka ku kai tu kuai ai Lao be ngai whatongia lahi poesia e ikpasteni ka kone mahuinga ia I he ako na tau whanuan tōtou whaia no whakakoloa ai potu hawe o tui whawalangilang mahuku wakai tu pe tapu mawhituna ko tōtou marimari pe lele tau katoa ngā tau tu me kamata mai Alo ko tonu ane tau whai tau o loto e pongpong ni ke ulo ki whai lo tupa tu whai tamai he wani hoa kori hoa more atu e tau loto wa mui kon pia lava tau ko alu ne ki mua mai loto ai ki e pato ki whai ai loto ai whai whekau ai paseni eke mahalo ko e kau mo umea ngau whenge Pai hano ki mga hauhoa I ke Whamana tu peke ua ngaro Ai hoko Totonu hoko lirei Ai whakahoko e tau lotu mo ngai whatongia Umau whamaro lahi atu ki he whituna Engmista Mo e mau salute moni ke te koe Kau U helon I he Ako I tau whanuan Ako be he fin tau koloia tau monuia Hing misana I loton pe mo ki tau tolu ngai ta Pea ange be ne mea to huki tua ngai tau o to fai hono siofi mo no analyze o e patunga we pa mo fa fatongia o be ha tau monuia ne to foki mai ko ni o kuia ngai koloa o kune foki mai moia ki fa inasi aki ai ako hota kono ai kai ke to lahi lave ki ai
ko tu ko na ko mau mari ngai ko tu ngawe ko ta fa malo be i hono to fa mama fa i ki tau tol i mista ono ki fale ri ko ne tau ngawe ke mai no fa tafe ko to be e tau toka nga hivi mo kakawa ki lokiako o lokiako ko fai ako ya mo ki tamsia ke fa mama wa e tau toka nga o tau hamaro ai wa ko la ikon ko tau inasi ai ko fotu atu Portugal tau whakaha i tau koloa ia mo tau mahu inga ia i whakakoloa koin ko tō me ing misa fo o pamono tari lele iai pēki he Portugal e ako i ahon mo hoko atu he ngai mahina kon ka hoko mai ake tau pasi leo lai ko fa ha yo mu mate te mo ni ko tan fo fa mai ngi ta tu mai o ko ke to ta utu ka ta ma fa to ngi ya ye pangai e hang te ta pe le tu ni ke to fa ta utu ko tu upe e wange ko ne mea ki imagina pe hi wa ho fu pe ta ai fu otu pulu mo fere ko ni ne tuku mai ke tau finga ke lava no fokale kai ya we ai ko ile rei ko ya ki lo kia ko ina se tau fana ai ke ko fa huai moi ma fana e kolo ko to pa mai Portugal pa be ko ke university fa fonwa ma lo profita e tra ke feituna ai mista i fa malo ben ne ngona ko fa kolo be mista ai tau kau ikuna hon tau kau nga we ko nau ta tau mai ko lava nau ki ta ki nau tol ko ma we nau ko nau pare mo nau kala ni hon tala monu an be ke ko to ai fononga to ang be de mo ma ha time le mo ngai family e time kon de mo ma lo to pension ki api o ma lo la het ke de mo dol no do be ka nga we to de fitu ke ka fa ya ko fa winga ya we ko lo ko na to me to fa lang ki ta ki ke ma o te be tau uia be to ka fa ya ko ni ko ka fa ya ko ki ta ko whaka nofo ki moldol, ko e kau whai ako, ko pau ke mo ki taki, i e whai e whatonga. Ko ki taki, ko alwa te kātaki o osi. Ko hoko atu, ko e, o uia e pure lahi kone o e tau university, e tau tāpaunga, ko e kau hao university, ko e whetongi kia. Apana tau lere mai pehe kia ua, kia tolu, kia whaa, ko kita ki ko alo kia ke kia nima kia ono fitu wal kai lava ke ki vave ta unu he sisi e ki tai mi kon hange ko me ai mista ka tau fonua ye me tau fa am ke ma o mai he ki ta ki ko ta fai ko yo ko fa malo tu e ko fa ya ko ki ta o e potunga ko bebe ke tau pasi ai tau kau whai ako ki taki ki he tau whaako koe ni ai ke reo lahi ari, mali o maro lahi ke pure ako ki he pure lahi o e potungai ako iskeri ako ya mo kau hawe potungai hawe pa maro ki he pure lahi o University of Fonua Tonga e kau ngawe ho mo
lava mea tola mai ahon wa mafana o tawaho mo talitari fia o tau igmista ahon ka mono fotu tu e programa fafo o programa lele ko ni tau fia e fin atro fa malo ki tau kauhiwa i palasa ko ni ko stonga pampe ki kauhiwa me ya malo ngatonga po mai yo no fa fia fa ma fa na i tau ka tonga he fia fin fa malo te be ke pula ko au malunga tonga e be fo ki he pule la hi mo potu hawe i hono fa ata mai e fare ko ni indoor stadium o ya ko malunga tonga o fare fa fo ko mo me ai ho le le mai ai ai tau ka tonga he fin o malo tu ki he ka unga ba ka ko be me ngai le tio mi tia i ho mo to kon mai ki fa ma fola ai ko kala mai hon ta te fit ki ngai ko lo fungan ko fa inda sia ke ka tongan ki ina sia pa mo ka ngau e potu ngau me ka fa ya ko o kuna fa no mai o fa be kuna ki fa no mai ki na tu kuna to le me va bla hapai e o niwa ya be po ki funga ponua amalo tu ki pure ga dogan o di ho malo tataki le mai ki tol me kamat ko ni tau wakai ni ki wa osi o tau nga we mo tau ka to nga fin pa malo la het ko fa mo mo ba we ha turi ki to dunia o ga fa malo tua ke ni to ki fa ka to ko ye be ka to ya sino me ka wa ke ai o tua be lang mo gloria o nga o to be tau fa o tala monuat te wa to fa tonga la o tajari mai he tau fa ko ko o wafe tu he le vere va malanga tatawat ko fala mi e frausia ki o malanga fafeta i o e fini kono tolngia o hivango fulmata ha himi tolu hiwa taha mo kata ke o mea ke tau hiwa. O kuai haki fonua, o kutu he o seni. Na ikai ke mauotua, na masiva helelei. Hallelujah, ko monu i aini. Fisai toki olive eua pule anga mo siase kai malohi hafonua hota mono etamao hahau kaukaua Sika
matonga tu o ngawe. Hota koloa ke whakamono. Lotu ki he eiki maupe, ke ne pou ki he lotu. O maloi atu pou. Ai tamai o whalaia e ki ko sisu kalaisi wheo lau maari e mā oni o ngāhi alo o whā no ngā melino o tāpua ki kia teki mau toluni hono ko toa pe o amua na ahiri ai whai pe o taengata amen. Kakato ia ai. Malanga whakatataha, pot ngawe ako mo ako ngawe, pia moe University Whafonua. Tataki ha me tangata iki Palestini o e siase o tonga, ko e whaiwhikau, toke tā tui pulotu lofitu kātoanga. Oko mea peheni ai 8 minister e pot ngawe ako mo ako ngawe, 8 minister ia o e pot ngawe Fonua, mo ngai koloa whakanatula o nobo Dr. Ohila Moelangi Fasi. Ko e Vice Chancellor o e University of Fonua a Tonga, aia ko e Tonga National University, Dr. Julio Masaso Paunga. Ko e whapetaianga ia o e aho i he koloa ko tuku mai, mo e tau mua ngā ue mo e viso ne ko tuku ki he taua ko wanoa wanima, whatawange e nasi kotoa pe ai kau whakahoko whatungia i he kotoa o e ngahi waa o e pot ngā ue ako mo e ako ngā ue i he wahe whonua kotoa pe i tongani. Ia ki nau tolu e kau ofisa maa lunga, ko e kau tokoni tare kita, ko e kau tare kita me ngahi waa keke, pai ono tokanga kina mo tataki ai whatongia kotoa pe o whakahoko me he pot ngā ue ako mo e ako ngā ue. I he taim tatau, ko e kau pure ako, ko e kau tokoni pure ako, ko e kau tiuta lahi, ko e kau tiuta me ngahi ako ma olongange ai korisi ako, whakawhai ako, pe whoki ki he tawhaaki koia, o e polkalama ako ma olongange, pe au ki ai whoki pe mo ngahi polkalama ako, whakateknikale, i he University Whakafonua, o ko iai ai kau ngawe, pe anau popo mo kau whakatahe inasi. I he tāpua ki koia o e aho koe ni, i he taim tatau pe o ku mahino, ai ngahi yako anga lautohi sii, o whina au pito, ai wakai ki ngahi tau lahi, ko whakahoko whatungi ai, ki nau tolu o mau wahenga malolo, i he pot ngawe ai pule anga ki he tau koe ni, o ku whakamawhana ai wakai, ko e ngawe o skewelenga, ko e ngawe au fuato uha moela a i e taimi kotoa pe, ko e tau kotoa pe foki o whakahoko ai ui o e whikitaki ai kau ngawe ai pule anga, i he pot ngawe ako mo ako ngawe pea oko iai ai ngahi whatongia ko ui mo tala ngā whatongia ki ai kau whai ako pea whai ai whikitaki me i toke lau ki tonga eiki, me i toke lau ki toke lau, pea pefo ki me i tonga eiki ki toke lau.
Iai fo ke whekitaki whakaloto whanua, whakawai whanua pe whekitaki o whakahoko mai ke te knautoro e kauwhai ako ki he ofisi ako. Ka koe kakatoia ai Polkalama o e houa koeni, i aua ulotu whakatataha e pot ngawe ako mo ako ngawe ki he tau whakako uanoa uanima. Whawhunga ia tai whakamalo me loto haunga ia, me he kau whakahoko whatongia, me he Tong High School Stadium, ai ko sio ia ma o fa pe lolohea pe fo kia vai moana musika moli kai o ma afo kia to ko afo te mohenga ko moala e lone ko rak mata moala malo apito ho mo me mai ka mo me a